and I know nine. I give you for nine. Oh no, when we win, Yamia Quenwa. The woman, that's I know what's a more. Sorry, I don't so dear. Yes, Akyiwade. Just only seven up with some of the and swell. I can't bring it go when you share. In the year, what is the cancer now? To be corner because I get what will be Yami me muna mani afedia kwanche muna dosu enye na dase nini atrose muni kontomponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem kwaji mi so memfri osofu obi ho ekowie chenye ngwasia Asante Enterprise, what the Benjamin Asante, or something to Sunday Radiacano. Udia ni pretu you mention the pasunti. Sonya me friend one as a one cassa friend who was of war. I won you man one a bachelor. She, Nasa won you man, Fenya Mia Bansua, a chance as a kawas of one you are not the poor that's a man in aqua. I share. Pony crono na peponi pamba. I try say, a glass of food you man and wasi. Wama you man and yam, Wama yami many maguasi, wabun summoning. Laws a cause of war. Ya ubedi and ya ubeshanti, and yasi moyam. We are 14 now with Timicano Cranet. Watch us of many na say, Yamisun Yanuani Akuma. Intadia wa baby a one share, Tinyamia saw them panta di hunye. Check, when Yamia saw them pata tanye. Asa confu them share. We are confu, you were him. We are Yamini pounds where you were. 7DS GHTV for God Yahweh and country. Yamia Quenwa.
would do Brazil, what besides of one, near Brazil, Lady away. The Tomu him my Brazil away. This one draws. I want to be for this one draws now draws more than now. Just said my sacrifice. If you can't go there, as a mercy, what do we become as of what I did yet? The Sunni, what told so? Now was I not to run past your own. What did my heart lost? Me and I kiss on top of what we're going to. Means I went here to a room. Yes, so draws on Toma. What you doing? Just still our money yet to be hung country. And I was what I give also for to anoint away. So for tongue to what shall I say? Now, this is so for 2 years. What obeys. The might is one for what phone would do what you know. Check yes, what you do our tongue. Look up Kunta. Now, yes, what you can see at one Cabin Yaton. Cabin Yaton. Aqua so below catches yes, Moja. Name man Ghana that when it's better. If you give it you, when we saw what you're getting. What an answer, yes, that's what to put degree. Can I put something in once? What is this? A Kawana shower road? I hang off. What does that road begin here? Road. The more now, pre woman, meow, teachers. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yada Obadia Yawasi. Amen. Wabambonia, her super, what the Adumia and the Atrias Mumo. Amen. Adofomusun for Apostle Quajimai, and there's many more dear Shimu. Yebe che Uchediam po Yawanasam. Yem more body in Samrani. Yemfanse Panemra. Obrenkan semaduka tawire bo nyankrompon twediam poniye. Opam kotokro boje sejebre. Oti brekese shahe nche nyankrompon twediam pan. Dumai kase dutan kase dutampon wa. Wase we du krokro du hinika taban. Ye nyankrompon twediam paniye. Menkwa mi nyankrompon. Asidewura na asiansa amoso ansa meda wase. One twen kutwen Krotemba atwetwebu awoda akoyemu o okofo bo okofo techi mafa kwa ku bedi akoyi okofo chemtechia wo chaako chemchaako bremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yako chemtechia yeda wa bremu apiafo Anansisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onantefo nante amre na motentia Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansitenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere asuopu mapon tumfo a woje pokokwa ahode timu tin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensiompo anka wona ase kontonkro wi awoda mansan komwei okotokro kwafa wo kwatedre okwafa wo kwatete de din mumpomama Onyankrompo twediampo beni Onwani mi nyankrompo twediampo Yehowa Oba bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo hain bo wiase ade nyina Onyame ba ko pe abodira bomrania ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah Yenyam krompo twediam po bade obade nyame kese Jehovah Shalom Hallelujah Yero Obade Yawasi Wadoya wadi adumi Adofonum ene nkyekere ban wian waso udi omu anu afa Protutu wana mon de beye na tumfo yawe free suru sania na oto ne safre wa bonya kontapebu a kire no enkwaje sem na ba ofie wian waso eti asempa na eba ene topic na eba ne say twon free abonefusam twon ekasa twon ho a uwo mu a twon ho fina ukomu a twon ho free abonefusam ho demas adofo me yanka hu so obi na boy ye ba asase so yes the dance boa di oboy ye no oni ye be hie bu akonta demas to ye bibi adwene ho no hu ni se wo akonta bu e ma wura mfi nya sa akokọ bia ana wura fi akroma
onipa yakurumani owuo owuo tetara abanso nene wadom nene no nkwaje da amen oni adofo ma me papa menua usa kire wadwa na wunyimi da bia timoni mmra ho so na twu free abonefosam adoso dodo Tonyoko poma ya one with the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 16 senka 4 chapter 18 Bible nenkasa chapter verse number 16 tie Bible yeti obade asem Bible ne kasa kire wo wose na de mehunu owie ase Solomon senka fo se di wo na asase we so ni se atemu bia abonefosam ewo ho eno ni penim pefe sa atemu ho masa ana de won kwa yi ase da ohun so obi awu wanti cross e onyankopɔ se da o mani paso wu preko eno achi atemu so nim se nipa ni na wawu no kɔbu akonta yes wonim nipa nim sa atemu ho enso abonefosam nti nipa nwene baby ofri ni baby okɔ ene tere na bia amumuyo ho nipa nwene se obotrene so obetimi abobra pa anyankonta babu treni nipa ti baby treni bia no asɔre dem ho ne nipa di bɔne odi jija kata de ni di nkwasi asam tebabo etimi kan makpum se eti Solomon so kan akoma mu se otere ni obonefo nyina o kire ma wo wate wo ase wa wo hye wi ahyawo ni se igwo ni opobo ni azan mame woni mna wo so yes abante woni mna wo so yes Bible su bin kana man se nyina so nte se otere ni obonefo ni odi boye ni nyina wonyankopɔ bebu moten wonyankopɔ bebu waten efrise di entra adwuma biara ene adeyo biara ene adeye bi onipa be ni nyina woni bre ni nyina woni bre hwe ade bi onfiti ase bi wa wie yo yes ade bi onfiti ase wa wie ye o pa check onfie ene bebe we dum bebe yes anye se ni bebia obi ni bebe wodi no odi nkokora brem obi su di ni mranti brem abrante ni nkan hu ni se ebeto brebi no oni ni bebe wo mranti brem no okọ enti ya keka kọ no yanima ni ya kọ no yes ya keka yanima ni ya kọ ti watwen emra ho so na bi sa se ufri na wo kọ ni asem no ufri na wo kọ akọ bebe yi so free baby ase ni pam free baby o ma me na wo ho na wadwene wo na wadie we what just bunkunta the book of Ecclesiastes when you call dompe e fa so nyine wo yafunu senka 4 chapter 11 tie Bible senka 11 verse 5 tie said the unim inframa kwan said the inframa bonafu waso achi a aya wasom dwo wo no unim ne kwan na unim ba bia inframa ni free eso uji inframa no ani gie no ene said the dompenyi onyisanfo ye na won say nim kwanya dompe e fa so nyine wo nyinsanfo ye mo no sa na unim nyankopon adwen ne ye eti woni mra wo so ani ti ne yeso wo nyankopon ne nyema bia hinta yen wonam wa wunim da ba wuo enso sabi mpraduasa o ye de wo pe na kan wi so ni ba bia be wu anu ai dai ni wo jimi ni mo e din ni ba bia be wu a ni wo jimi ti woni mra wo so woni mra wo so na ba bia wonam na moaw me se wi na wo hye ne moaw ahya wo na moaw ni se igwo na moaw krono na moaw amro be ne moaw twomfre ho yes obade mfa ne senka azana so for wo ye ne jai amoaw atonto na moaw munyai musi munyai ya ye be kan kopem se mbe jai wate se mo di asori dem na dan market place a ye be kire mo se munim dwamu a be kire mo dwamu kwan be kire mo dwamu kwan body mfa ne senka o mi adwiri nu no mo ni sunti wo so abranti a wakwa asori a unya the word of God na wo kotre ba bia tonto dem na ye se unim asori fie na ni market place ana mto ya bwao na nyama ya to bwa nya na ebaji yankwa obadi mfanti ase amra wo mi adwiri ni the Bible can say what the book of Psalms 1 verse 1 Psalm 1 verse number 1 udi the Bible oso trini ni we are not can Proverbs 4:14 okay oso trini ni eni ode moye ni Bible ne kasa ko shira ni onipa osi enhyira ni onipa da se onanti abonifo aginam onanti info abonifo aginam onanti abonifo aginam na wodi wa kaka tim ba bia na me babo gata wuti ye babo emwa abaiwa hwede wi ayo young lady young girl she's hwede wu free ton abetra nkran na wo sell life hwede wu free ton akotra kumase na wo sell life hwede wu free ton akotra hyiaman na wo sell life hwede wu free ton what to free ma mi ni ba bia wote what than gato girl oba hwede wi ayo what ye bare
And I want to ask Amanino. Badani Bema Preku. Betty. Aire. Choko to Janim. Obadi and Vanessa County. Amen. Who free Mediasu? Who free Mediasu? Who free a Mediasu? When you go pop memma on my nipasu. Who free mess, who free money, Kedi Yayo, Kedi and Sayo. A year back and ye be out than a day. Free upon for some more. Yes. Free upon for some more. Open Santo. Young gay a day. No, I know, yasa. It when you move, you don't ferry. When I'm on draws, I can't say, who's on ferry? You was get 2, who draws 3. I will grow a sinippo. Yes. To your man show. Where your life? Where your brabo? And then make come for Nazarene Museum. Amen. A body of woman. Amen. A baby Najo. Yes. Bibi Najo. Yes. And was sending him also. Amen. Then send free bonny him. Amen. Young boy, dear, the Tremoyo. Let's say, dear, come here, say, Tremona, the Moko school. Hey, I asked him, Papa. Change school. She said, the Tremona, they said, Yajin Samo. Abamu and Amunyo Bibio. Yes. Say, Tramadonna, Motono, Drastono. Bini baby, your boys in the quarter, the flow. Muyana Mumlania Mabio. Muyana Mania baby mo. Obadi and Fanny Sankaya. Amen. Bible say we are planted. No would tell me now, or 6 we. Yes. And until Admonia Men nantin no Maya Fojinum. and Yanamonia Fakwan. Men Kojina, oh, Macho, no, Woba, Cho, na baby, I know wow. Who say Kim Wobanim? Yes. When you poke with your car, you put some flow, and no pack, and we are, and you made 3 times a day. Yes. And you let me cast your poor in the 20 day. And no. Oh. And also, Tia Bible, the book of Isaiah. Isaiah chapter The book 28. of Isaiah 28. Verse 18. Tia Bible. Now money over upon the Also, when you put the same be a new one, Ube no the free. money as somebody can say, you know, As someone you ninka says, oh, semi wafa, and you're too for a talk of Kwasma. in prayer hits us. Was it a buy at the Bunipano? Say, Tamwa, Abano, when you pass a rotate, a bechamwa, a bit chits up, a band of a show, and play the become and play a band of become a show. if the down I'm a puppet diaba, and yeah, and we are Betty. and I do the And become nobody who say at the annual. What do you say? Breakfast, a lunch, and a supper. I am ma. yes, And I will bet you know. None of my background now to your own natural. One of my background and now to know. So which natural? Will be a paper that's a bono. Now, dear years of bass as you grano, and sit on the grand shadanya day, and go ye. To a busham, ya. Kawachi, I am Yasa Branta, we won't know, sir. Pema, we am Quasia, they know the free wachi. To a busham, ya. Now you catch us a Sawagan, so I was a for forget, and yes, wine, or Swabrante, a bit mother, and I did make come for no pay, and we make come for Nazarene Museum. When you soon to our Nison tell, yes, the big Joe, yes, when you mouse or who before, when you bounce as well, yes, when you bounce as well, when you read the book of Job 16, or who before, when you bounce. The Bible. verse 16. What's it been saying? What's a sweet Was it done now? That will be one. when Miss Ube preview, and Yama, we if in temple, I want to get I bet you, Ube was fairly, Ube was fairly, and I pay a yay, and I didn't make come for nothing with your mouth. Sister, brother, Mr. Chong was so fairly. Yes. Chong, Ube was fairly, Miss Wendy Bounce, or was so soon when you saw. Next, I will be a new Sadano, I want to be a new sub. If I don't go with him, so what you jammy, what if I'm Bonnie Chammy, who jammy Massomo, they saw him about, and my woman in Ramuso, no where ya, or where ya, yes. When the officer air Blabana open, and a tree, and a pay, a yea, the Casacho Mizia didn't be been a ghetto, to move up on for some. Yes. What too much? The cabin for someone. Why would you bonny with him? Yes. We are conquansa, be a chrono, be a hand time, being say go, Okun Wampra, why you wampra, a funny Kunachi, a funny Yirachi, eh, also 40 I saw them over here, Catchism, I saw them over here, Photo of Fincocra, I saw them so good, but Christian brother, Christian brother, eh, Gudamu, my wife from them was a day, and a member Gumia day, and Grandma, you say, and we go saw them on them. For Sabra, than when only Sadia on Ficas, be yet. Why I check it? Opana one Nancy and once when you never. What's when not to? What's when not to? Once I was Oko. Yes, what Oko? Who free so who free, unim. You are dying slowly, but with him, and
ɛne no wadom ne no nkwaje da wani mna wo so twu free abon ye kasa asem kye ye mo wachi twu free ahopodum wote asorim na asorim ntimi ntisa life say pastor change your church and be free and try and say mo mema na mo yire no mu say so ma sorry say babia amwa woman no mu say amwa no wo se me na me wa wo na abo nipa wo nyankopon ma na wadi so kaso am hanu mu tie bi no menya sa obi kra patcho say na yire sakra na gene wo de wanya utirim kwa na wo yire asesa na wa utimi man chop mon mayi nyama gu abonte say okwa ma mesin kwafa nyama meko ni kogudi dem wani so na briw kaka na ato ose onyankopon tetonde dan nsa be so mu no ana bo say obi na bo ba sa wate ware ne nkwa aware oba ware ne nkwa kan hanu wanu tv no an bi mu tutu prog so mo yire mu hwe wo ma mo hwe me onyankopon fa bo ne ncha wate wo so hwe wiase ewiase wo so mo bi hwe me tie na asem onyankopon asem ebeto bi na ewiase wo so nyi wono wo ti bi hwe bi ba firi akọ wa kan asem o ba dia fa ne senka amen wo bra obi nyame asem tie the word of God it na ba bia wo te no fo se wo te bi dia wo te no so nko te bi anka nko mo ni sama ye ba ni sam ko mo ni sama ne sofo body of Vanessa account. Omi adwene. Unim sanu si abone for sam. E abone for sam say we yire sesa na adwene. No otu gidia na mo na so ma ne nya dai. Entu. No ni wu mra so obla wo mo wiase da. Na wadi nyankopon hyade so. Jeremiah 8:9. Jeremiah chapter 8:9. Was enyansafo ni bewu. Was enyansafo. Mo amaye mo enyansafo. And bukla. E obi afre no obi be fe no obi se bisa me questions. Mani bewu. Mani dam. Obi bobrim no wache wo. One day. Awurade asem no wache. One day. Awurade asem no. Awurade asem awapui. Obeche nyansa be na wo. Na da obewu na bo se unim nyansa. Then na bo se you no get sense. Yes. Mani twana mboni e. Ebi mo yiri timi twa kodi na wocho baabi. Bibi hunu. Ebi mo yiri nam kwotwetwe mpena. Na de yiri timi etu anamon so okwa asori a wo se me mane nko. Me mane chop money. Say obi se na yiri asesa. Na yiri se sam asesa ne say waja makeups. Waja jam makeups intinu. Waja lie. One share trousers bi ontinu. Yiri share trousers me from people banchia de she botomuti. Now you say be previous amuda dem honro no. I don't know you crashing in class sampa. No. No see we don't shape you. Obey use natural hair no. What's the mean here? I mean we jana no painting nano. Now cross be previous. Won say wo hwa me sabe. Won we yiri sabe mo da. Sabe why am I make kan kwasi asam. We yiri mo da wa kale se ka wo beta free. That's what I mean. You really lives the yentafle. So the get na wo hwa me so wan kan. Safi waji wani so. Safi waji wani so. Tasa. Ya de opeti ani. Wo you ni ko da mo ara no we fe jaza. Na nse wa se what is that? Anybody didn't why anybody didn't be anybody didn't. Awaye kulu. No, I kulu. Now we are there. Kulu yiri. Who let us move pony? We are Mr. Papa. Eh, Beverly is latest. Who let us move? And you upgrading pony. Although I come home, about your Vanessa, when you're dreaming, when I can money about any power in a jam, yes, Jockey can you about the advantage. Amen. When you're dreaming, Bible see and she the book of Proverbs 4. Proverbs 4. What's the mean to say? Verse 14. The book quotation doesn't see. What's it? No on traffic for Trabia. Also, one quarter for the for Trabia. And you know, wife with Jaya for the for Trabia. First, not what it is. I want to think of going to 2 and so could Mudi. And with Jay's hand, Yamania. What in it? With Jayu. Sungabe fear was one pet. Tiababu Yanga. What's it? Never never dim la sonny. What you will be or Yanga Posse Young Chia. Nayamanimra and so Yanni. Only man with Yango Pombra were Yanyanajo. Obi otisano said we atis what is yes bantena na ba ba so ba oni brem na so ba sabe mpadia won sakatu wo temi preacher 10 years yes kase go won sakatu be
Some clophobia na among your motum crown. Yanu be in the Debbie. Yes, I like it. Woman, ya motum. And clophobia, Jamaso. I'm motum. And Yanka House and Yanka who do well but Tom. Ate, if you cried Toma, some from Womas. Tom Hunyaman to a side, you so one sherry, obeying your own in the natural hair. I was a mentiasia. Huh? Who did lipstick? Butter. Imagine. Panum. As I will crash was one pent nano, now Pelips China, and now got up with Namfanya Bruce. Simple. Affirm. So they were Nijon. Yes. Who quite man our pen to an go. Obadian Vanja. Amen. Amen. Why was he? What's your bunny for dear? Almost this how? Or bunny for you want this how? Almost is sent that from a What is that? I give you a beer. It's a money for you not for you not tell me that money for it. What is I don't want to win just all the proud. Flow. No, I know system. But no need judgment to be. What judge you? Yanankasa judge. Yanankasa attended that. The Proverbs 4 that can't match now. Proverbs chapter 4. Bible and Casa. Verse 14 to 15. And cut upon your foot pains. We are not Tio. Was it we are plantia? Papa, Mammy. So we tia post what quite Maya. When you go upon the Maya, warn you, Yaman of Shishamano. Was it man called the boy 4 pounds? Can one come a claim? Can one perform bonny 4 pounds? And fat on the Pabonic Quains. Man perform the Pabonic Quains. Who I would take your own. Now your own quantity do what some more. Jai, young with some big to obey. Nanka Winnie Sanum. Nancy, ya would do a boss out to snow. Bra, 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 bra. Say young some wow. Yes, one day I'll come and preach about young some. Or why young come, mobile or young Kubuano. Yes, and you shall be a would number wow. True for him. And Fanny Pabonic Quains. Man, Fanny Pabonic Quanso. Catino. Patina buy one in them wow. And send us why not in them wow. Money free Saquano so. Sunny free. On what did you want? On what did you? Sunny free. Sunny free. And to why a bonny diabesule mo Tom. Who said the yes. Because I think I'm a pobu and yamoon. I do not pobu and yamoon. Or so instead of a betus in Tidia. I am also within Cinebako, having done so in some Yanubako. And to walk into Diabesi Johnson one one. Said Diana Bonnie Diama, I'm a wing to be no honor. And the wound to say Diana so alive. The one was 10. Was it Ajisamu? Was it Ajisamu? Proverbs 1. Verse 10. Was it me bass any money for Jiwa? Where cruise be your life in the Bible for Jiwa and Penny. We are planting and you go say very careful. Yes. Empene. Tramophobia Jiwa. Mempene. Ashawophobia Jiwa. Mempene. Acronphobia Jiwa. Mempene. Ambrobes Jiwa. Mempene. Say go for Jiwa. Mempene. When you now say Sekubophobia Jiwa. Mempene. Hey, Sikadrophobia Jiwa. Sakawaphobia Jiwa. Hallelujah. Amen. So for me, boy, pastor, but first testimony was all them one. Empene. What's in the money for Jiwa? And the money for me, the Jiwa. And Penny Adendra. Some say, bra. Some be part to me, Kansika, or be Kansika, and the set or the scape at home. My uncle Ranian Komoja, you're coming pad Jacob for dear, and I Konyeska. And that's all this I have a preacher. I don't know where Miss Row. Sigana Mope, about for hey, and I just cast a gun, you was kind of, oh, yo, very good, very good. Baku kwenu mo de free Ghana. Oh Debbie, yemfanko. Baku kwenu mo de bako. Yemfanko. Be free Ghana ko. Factory ni kwanso di. Oh yes. Ate, e mo bi shokete. Sebra menya ne mama na udwa nkoso. Obra oti bonim. Na obewu obonim. Na pese odi ye obonim. Unim se bonim die nu, ededie nu, eketwa. Yes. Bonim dedie eketwa sene. Atemu odie nu. Oh yes. Unya dansu ababu nu nkwakire wo. When ma so bonimu de ketua bi bonimu de ketua bi wona anya sika hwe ye wo wiase kran se nyako papa so punish wo na wanya sika na dum pempenso bi wadi be 65 ekọ 70 years na ye che wo nkyere sika so ho ye de no na un ye sikire de de nyina ko unni meet nya nyame na chi wo nkwasi asem akofa yade abodi pedem ana anu doctor Akyiwade tena no de pen SCP paso e kire de ubedi ni de onye den uni reso hemani enu TV no hwete bia wakom na woska na ntimi no drink obadi afani senka se se onwenam
Wa also nya vegetarian. Ye chichi wuniema. Kuni taste nyina. Before dum pempen so bi no asasa ojo. E kabam. Sika so awo. E kabam. Empeja. Wada. Frɛ kwadwo maniti so. Wada. Ena ho. Sika so wo. Wo cars. But ni pedua ni bi start di kan wasamando. Ebi wo bibia bi but ni pedua ni bi start di kan wasamando. Ebi ahase o yo oba besia wakobi oba besia timi kwasa te bia ni bi mu. Ofo ikutu. Wa wonyam enso te se bibi kan wo yam. Body am fanisen kan. Amen. Ubedi boni nya boni maketua. Ha. Baba mi fa we nshaw ma. Tie Bible. Hebrews chapter 11. Bible ne nkasa 24 no. Osi Gidi na Moses yini ye. Gidi na Moses yini ye. One person of friend Pharaoh baba. One penisi e be friend Pharaoh baba. O yise oni Nyankopon ma be huna ma ni mom. Yise woni Nyankopon ma e be huna ma ni mom. Cheni se. Obeti boni mu de enat ya we bi. Obeti boni mu de enat ya we bi. Obeti boni mu de enat ya we bi. Enani ai. Wama ya 70. Abru so 80. Na hedo kawo 80 90. Yanko Psalms 90. Aba. Verse 10. Tie Bible. Yemfiri hyia Yemfiri no de amaye. Ewo mu aduoson. Abroso no. Wonya 80. Wan na benya edu pejansa beji 80. Eda ha ba be fa ko. Atra to. Twede wi aye wa pe 80 adi. Twede kro no aye wa pe 80 adi. Onya. Nye bisese wan na bedi 80 wo pejansa beji 80. Eda ha be fa ko. Ta be fa ko. 80 na down. Abata 80 ko. Bible say 78 enu mpo no. Emu ahoho ade. Emu che obi sa de o 78 nu anopa. Obedidi. Edu osagu ni nsam no. Aso ache bro obewe. Ene. Semo. Digu na gram. Ayo bre de huhu. Ayo bre ni amani emu wo sa na wo tua. Before you get 80 no. Emu tua. Yesi tua o yi enya yasa ne nkadwom no. Wetua no woni sha woto dey very simple ba wo wie na wo kadwom na yakeka dura sa wo kadwom na woto yebo Ai we nyina 80 no life ni emu say ne yesisi na sa no asa na utimi ko timi say wasa so wasa fa duro pen sa wotie me wakwa wie no akwa ba na utimi say utimi ko etimi ka wo so kwa bibia anya dai ema no aka so aka toilet eya na yo se ko ni nyina 80 no life ni na chew no. Because obi akatwa se do di atatare wo suppose ni bejai and so sa wo fit toilet this bana wo ba wo ka sa obi aka ne center boat ai dey otunya oboye still otunya oboye oba de amfani senka amen o si 70 80 no emu no emu awurade ohaw ewom emu just masa etwamu ntam what you say etwamu ntam se sia no anya etewai Now, you be free to show. No, oh, Dini. Say, Ablababa now, one sabre. Ablababa now, one sabre. Morning now, so young boy, morning now, so now, baby, which you bit must send you maybe. I'm going to take shape, life not take shape. Correct. But what you could do, Pempens will be not born in a couch of a moi. If you want to born in him, no, I can born in him. None what don't break. None on quite yet. Too far fat. What? You too far fat. You too far fat. Obadi amfani sanka wo mi adwiri no edi Bible ne kasa kire wo kind the book of Proverbs na biemu a chapter 4 verses number 16 chapter 4 verse 16 into obadi asem Bible nkasa was woman no hwe enne Proverbs chapter 4 verse 16 verse 16 enne krono bonti woman na who ya no akọ Job chapter 24 verses number 14 okay aba enne krono nti woman na so na adwamenti obi so na in a night club I call the night. Posasa no mun sanda boy si show bi mu dit e de we first madrasi gun sama ma abai we bia no ma ye twintwan ni amas de na fechiro mema wo twi eni e we soni ya no we soni ya o de na ko asije de na to table so dwanam to banyem no onim ni pakwa ye de one na nyem oya watching wakola na so den onu ge na nkasa akola no ne die wom ya ne hwen eni e takola di bo no tie ne he ya na ne hwen awoso na so okonongo yes
na no way woni ma bia o takrade ni koto dwe ewo nima long ni journey sisi achi ewo ahia man ayeka ati aba ni nsa nifa keke ewo te region ni bankum woni ma bia ne na ewo wale ayeka ti akora no before betimi atia no ama akora na hu ni say owo agya owo nanom no owo agya owo na owo agya no so owo agya no nyina den eba because woman mun timi check sa akora nda o dia no ne hwe eto tem jai na hwe awoso na so we eni ha na so ntehwe to pesa akora no na ni ba no so agye so okọ hwe ni papa nwotwe no adom nyina begya no nyina atiem back 1 2 3 kwadwo jai dia wo no asne fi aso eni animi nyina ni baba so fi why study no se na gya no mai den aba oba dia mfa de senka omi adwiri ni se se abraba ba na wo bo abraba na wo bo no Bible say adwamento obi na krono nso jo wo no krono nto obi na adisa waye boni asa adisa waye boni anadwuna anadwa mi kasa abawo ba bi onam ene ma wa se o mutam nso o mede bawo nti onya ready so banyum ti nyin sai go nko a nyin sai go nko a kuma no nkum na so wa nyin sai go jo mpon wasma ko yo boy yes ko yo boy na mu start for danger mbomti yes na mu start nyam ho ayi mu wayem papa boni akola no dia yam no mbayim no wate na onwa timi nyinsa so na man so mo wa no mutimi kwato mo twene gotam ne ta toilet mu no mi hunu nyansa wo mutrim watimi anyima boso me nkron fani kosi pray before so down we fani besi live here forget anu we fani kosi sd for so down we fani kosi pentecost for so down we watimi kwato toilet ma ye dan ani na ka you say boni we die we wicked o we wicked watimi a wo de wa nyina nwu watimi abomodi a wo no 9 months nyansa ben boni be na wo de we within each other wo yigu yiro woni ma me ka kira wo wotimi nya abotre etimi gugus enya abotre ma na wawo na wo di anadwo no wo so mpe no a fa anadwo no fa ne kosi mos eye nkremofo aso da no chief mama yema chi oba no behunu a sali papa obemu a obefa kola no anya di akola ne be zongo boy wotimi nyina pasha toiletim Usima kwatuna chiri kwatam. Oh no. Tisa kulano say obeso la nkwa ye beyi no anum kwatam nsuo. Ebi akona sum, ebi akona hwinim, ebi akona niase. Toilet bi di bewura, kokom ye gura na minim, ebi just obadi mu ye mobo. Wicked sister dia be boni. We say ye bi asie utrase, na frase sun. You see utrase na frase sun. Suna ediwachi, ediwanim. Timothy Bible so bi mboni eduwanim eduamachi obadi of san kan wo mi adwunim sister wa ma me wura wo papa tini nyin sai na man sa wa sa akoto akola na twere gotem anyin sa tina akoto na twere toilet obadi of san kan wo mi adwunim tie Bible 1 Timothy chapter 5 kasa verse 24 wasi men kasa wasi ebimu boni wasi ebimu adi boni ama boni o madinu ede di o manim boni ni de di o manim ede o kwatam o njo ba bi o be ko bia disappointment ene ebimu so dia dan ebimu so dia di o machi yes okọ 3 months na wanya case disappointment na una mu no odin kwase de bia na dwei anopa ya wiei me kanfo na ze mezi ama wani si utrase manya ko poya we hunu se ade na waye no wonu ti na mu wona mu a wote ngeti wo ya mo nhyew auto wanya hunu hwei ete ya ofe so obeji obi a wawo ba abobo ya ofe so obeji obi a wawo ne ba abobo ananim se ne kwa ya sinma so obi de waji abobo na de odagotam obi de waji abobo no ko Tiefima secondary school ananim ba bia ba no ko Tiefima ya nye Tiefima e ho no ko anarafi nye Tiefima secondary school e ho no ni ko waji obi ba abobo o de no ko Tiefima secondary school Body and Valentine count. Amen. True body for some more. Yes. Fresh no. Now would not who a case. Yes. Who would not be so ya then who a case. What did he? Twan chuma fia body for some more. Now but trouble ni so bad no body say so dia. Miss who would not who ya then who a case. Body and Valentine count. Amen. Here come for Black one for Job 24. Black one for Job 24. Job 24. Verse 14. The Bible was a human or within his sorry. Here come for to be subano. I'm a chain. Anato.
Sorry. No so sorry anadwo. Okum amanhurufo no. No so kokum nipa. Just wo de obi mu sika na de be fa ko. Anatu wa yeso mi what then is susura. Susura. No kompa no jiska no ko ya. O san bo tu asa kan. Oh. No be go bi dam sa no bi tesa ni kwala gu da wasa no mada. No na bra. Hey. Bra. Nanu wadum ro. Amen. Nanu kwaje da o. Wotimi fan kwasi awie yo. Wotimi fan kwasi awie yo. Ade bi on fichase bi wa wie yo. Eti kromfo panya owan. Konwi. Okromfo panya obo okron first wonwi. Ana na ba chemwo. Nti wo ba kwasi he. Wo ba kwasi he. Ade ba kwa se woti ase se owuo oni pentiri balance nti. Ne je se owuo wowura. Ni pa wowura. Oni pa wowura. Eti be ko kobu akonta. Ana ni wadum ne no nkwaje da. Eti wotimi balance. Anye na nse na mo kromfo ba kwa yi. Eti sa kromfo bi ewu ani da woni ma ho so. Na say we wudi ani me so be da yi. Eti wu akobu akonta kire hwan ya. Hwan na ko ka wasama kire no. Enne ni wadum ne. Na no nkwaje da woni ma ho so. Why you be a yes? Why you be a yes? Ehimalo wudi ni sorry. Ai himachino di wudi no ashemas. Okum amanhurufo no hiani. Obi jiri otika skadwan. Anatu yeso yufo. Anajo oyufo okobokro no. Okese ene bi ehumi. Ono anaju no okoro ahuri wo so obi ehu no. Wode katanim. Obi tin katanim. Be pacha ne ti mo hwe bi dia mame. Obi she max ne ni kos ne ni tam. Adine ba wutim ma chese wo ye wudi ni. Adine ba wutim chese wo ye kromfo. Ande na wunyi wani mo bi ehu ni pa ko wo ba no. Wode katanim. Yi mame. Ande na wunyi wanim mo bi hu ni pa ko wo ba fi ho no. No question box. Petu wachichi wanim. Petu wachichi wanim. Yentina de na ba utima wo ko ro bo duku. Wo bra ya ba ma. Ke. Bon. When the dia dance say, we a criminal oba de balance kan. Amen. What katananim esumu do kure esumu anadwo no okwawu obi dem akodi awu Watu pruma wia bacho yifiso onimai okoti anadwo no saa no pa no abeda esum kabia yo sa no pa. omo di esum kabi no ene yom sa no pa. Yes. Esum kabi no ene yom sa no pa. Efise de ntra Omo ni esum kabi. Omo yi esum kabi na ya namfo just ono night work. Night work omo ye shawo fo nya ye pe. Omo ye hurry. No me ye very smart. Bible asema ka oboa. Debi. Bible asema ka oboa. Debi. Ti se Bible ehu di a onyankopon ehu. Yes. Two case. Yes. Two case. Enti ye nya frɛ emesin ko court di a. Ye mbuku di a. Enemy to fu say, to frɛ body fu sem no. No ankonya case. Yes. To frim. Ashawo sister. Onyonko ba no tongo be no. Onyonko ba no tongo be no. Onyonko ba no ton nsuo no. Onyonko ba no ton waache no. Onyonko ba no ton kokko no. Onyonko ba. Oseme dia menton kokko, menton gobe. Na momo ba do wayase ba ya gobe. Sese wayase da ne kokko ni beans. Wani mu kama so wayase bre. Body emba sen kan. Amen. Ashawo ntu nya woto. Da bi. We be my show for di omo abokrom akromfo ni bi so adani ashawo police mental bi o omo ya ashawo police ni ashawo police wa ade awo ye ashawo police mema ni bi o omo nya dwuma ashawo police yes ono no di ashawo fo achi Ogari ashawo nti wa ogadi ashawo ne dia ni so no so yifrim no we are no so ono do so this will be a more trouble orange jensen. The ashawo ni ko ba no za ba orange jensen. No financial police. To ono nya ko beti. Ba ku kra ya mi ade kwese. Obi wonu. Mi musa da me karo. E dia de friend nya papa. E dia de friend nya papa. Bra beku. Blefu. Blah bloda. Na wa woni afro. Na obi afro say bra. Na den ya. Be homo bi mano. Ti ayo nu atu ka ko e abrante masa. Edi azem.
Ana o we ni ama na person obetua ni. Ana ma we afro ha, obi afro case we mu. Obi afro. Hello Chisco. Ayo. Obi afro. Why free gang na bra why? Okay. Mo be den. Why person o yero o ni say hey niggas. Oh hotel man. Me yem wa hakra no. Hotel we na hotel gbonyo na ni mo ni e wo. E once number go. Yes. Hotel gbonyo. Bonyo hotel. Ombe you be ward. Ashawo police. Ejuma be ni Ghana. Do we uko passport o form no occupation o ba cho di me o. O ba fill form le say. Ashawo police. Ashawo police. Hey department benza. Hey! As a man about us, my orange and Yes. Just a noan yabraba bonu yes. Where you like? Where yabrabo? Body and fancy. Amen. No more book on from to omni a show for one. To be who be who are no lie. No lie. Bible been cancelled by Fishes and Trow. Ephesians chapter 4. Me part of verse number 28. What's it? Ephesians 4:28. We reform ya debium ya Proverbs 28 verse 24. Okay. Also you for anything. On ya debium. Oh you for what the apostle Kwadman ne. Bible say hwan anything. En ya debium. Oh you for hwan wan ko wi debium. Nemo omo modern. Jai krono bo waje. Bra jawi. Jai. Bra jawi. Jai. Ye ka wi sa no a. Na politicians afom ho adi. Ate. Mamanya bemu positions. Na mu krono am kromo depend the boy am krono. Pen krono bo. Politicians krono bo. Nyamone na nsam so gigi. Samu pebi binti. Gigi. Na GFF so na mu ba bi. Hey, sikadie na mu dini say. Eh football ho. They say you no cross and you no crow. You just can be the any paya machine. Say you no cross and you no crow. Hey, Ghana, you know Muslim is Ghana. About you, Yamabo. And you some cranny. You some cranny. Eh? You some cranny. Beto. Sikadie basa. Bible so you phone me adiebium. Nemo omo modern for the same juma. O fa wonsa kwa ya juma. Fa ya juma pa. Fa wonsa ya juma. O tire mu no. Bible no onim say juma bi ho ya juma papa. O so fa wonsa ya juma papa. Na wanya bribia. Na wanya bribia. Odi be ma do odi here. What Onyankopon kwa say some film na san ya adoye. Yes. Some film na san ya adoye. Unu papa yo. O mo bi o sa gbo po. O wi ankrofo bo mo po. Confirm Robert Bokro no na amanyon so di amanyon so boye nyansa kro no amanyon fo de omo so munya wi omo so munya kronfo munya wi am quotation ni Proverbs chapter 20 no Psalm 26 verse 10 Psalm 26 Psalm so munya wi dia verse number 10 wana musu ashom sa musu bi de nie musu ashom nsa abansi ka bedi mu nsam a bebia mudi bi 90 bebia mudi bi wura percentage na mojeje na matimi di contract mo bi na contract untua ne ka sika so bedi nsam akodi nsam na aja fo account ti asukra sumaw body man ti asiam o mi adwiri ni amen wana musu ashom sa musu ahyehyɛ mo nsam nsam ma na keta ahyehyɛ ya modi ade Bible say ya fa de say keta ahyehyɛ ayo mu ni from de mo se mo nya kronfo mo de mo nya wi se mo nya wi de Bible say mo de nya keta ahyehyɛ keta ahyehyɛ ayo mu ni from corruption ayo mu ni from mama aye mu ni famu mama both two party opposition the nya bring dig do ya warm up nyina no openya ba wia yan you are so na nya bring din na no gagagagagag nyina akro no wa boye nti eno openya koso wia yan nya chenti obade fa ne sanka mo o nya dwirim when you read the some nya kromfo a mo nya gwifo a hallelujah me de bia de me kan o me se seg mo se amayofo mo nya kromfo a mo se mo me nkase me nyanum kayo me se mo nya kromfo a and before some nya kromfo and it for some nya kromfo a and NPP fo e same jamfi se mo ya kromfo and it for some nya kromfo a abronye o se mo ya kromfo etenya nye kai debi anamonti de okwaj my canas mu ni pastor and NDC for say NPP for ya kromfo and NPP for say NDC for ya kromfo etina make sure say me nti bi kremfo bia no kra no me se mate say same jamfi say NPP for mo ya kromfo and NDC
ministry for so mate say abron nyesa mo yedai mo ya kromfo enti mo amu nipa na ekiti kra kron sam no mo amu na mototoma ne dai mo na bisa mo ya kromfo ana eno kre enya mo ntwe mo mfa abon sam no yes so mo ya kromfo dia mo nya ninam atam wo yedai awo ho Yes. ti no man na sanse na gira fa ko no why na betam akọ why na betam akọ so agimbi sa umutim ani aboka ya tre position ache ye betie mfa so dia ye beje ba bi agina no yes obade hu ye mabo amen adenti na mutim ya de ni nipa ni age ye se o ye mu shepu o man no be bi eche ni ye beti asam ye kana den na dane Nancy apartment ni man so kikikikikikiki kwete sam Onanyin ewe cause ya friend phobia kokokwa ma ko shempo fofrum obade man ti ase amla timi pagya de bia se bibi be si ase bu ye bo aso be shepu o man sam ajiegu musu ashamu sama ketas sade ketas mu dia mu nya wifo bible say mu dia mu ye ketas shade ayo mu di fam ana aye mu ni fam mama ketas shade aye mu ni fam mama Isaiah 123 no etu ba de sanu a woman so hwefo no na pa ye man so hwefo no kwa kwa dani maso ntwefo no patu to morning show we do Ghana we part we say aso mo kuntokwa no mo wa udi omachi amuni mamo ho kromfo 2 bible say woman so hwefo no ye man so hwefo kwa no dani maso ntwefo o dani man so hwefo aso mo twema so parliament ase bibia besi oh wete sam no ye hwefo namfo nyina kwa ye baako mo nyina mo ye hwefo namfo we hwefo namfo wonyina pademude mo nyina mo peska mo se nipa ni nse ni nipa duo wotwe bi sori ye ni nse nipa duo kron bi sori ye hey yasa paki wo obadi awe hu yamabo amen babu no nkasa kwa o mun temu se babu no nkasa kwa o won nkasa kwa o mo mani mra mo so adie na mo tei die na mo tei na ye din wonyina pademude mo padamude ye die jame etimi take action na ma jime share sana ba say sana ba nkrofom don't feel upon for someone so no wo nyasa bu benya ko case ube wu akonya ube wo case yes wo case obade man jase amen omi adwene nu amen kan ya duai kan ya babra na bedu obade mi adwene nu amen krono adoso won atwitwo ko ba krono ba ko ne ejeli won no won na depend boy krono mo tete ho no dini ade yesi ente Ghana ya ante your court case untimi sha court se court oni ase mi ntantam de e mu sade but yet ti nsem bia sansem ne tie no e kan bi krofo bebe kra gire achi ene ye bechi obi o ene ye bechi obi ye bechi obi it sam krofo ekra na watan man krofo mu ma fa nko Everybody are when we are mobile. Amen. What's your man to shafo no? The book of Isaiah 1 verse 23 year kind of woman so hwefo man to shafo no. Amada man to shafo. hwefo namfo Me na me try hwefo namfo. Me na me try hwefo namfo no. Wonso me hwefo namfo. Country bi kromfo bi person obon man krono. No oni amanyofo na be one. And I me dey me percentage. I'm not the percentage. One is getting the percentage. No me dey be enkwase na omko. Tuba sama your phone baba betrase obedu o man so bedu o man so bedu obekono no ma jaye ka o ma ye wo Ghana memo a wo ko approach wo go to US ya wakola onya o mfaso yes o ska go to Holland ya wakola o ska go to Germany ya wakola o ska go to UK ya wakola o ska Black Ghana ya wakola o de ka who are to come ya ugu come ya wakola o de ka yes Mushikwa Gaddafi Africa country Gaddafi Libya that is free water free again free Mama Gaddafi hey komu huni sumba Africa oh yes ya omu resources ya
Gana ye to and ni sawa e no Gana ni mfa so wom da bi e ka no de mama gada fitimi ye yama oye no mutu kura no na me oya mo oman mu nipa no oman mu timamunu oman mu nipa no na onyamfa so every month omudi bibi ye de etu obi account from man resources ni yes ye ya to ni nyina me fe ye bom ye nchai e no mbebo ye po se mi nkoti tibi bo dwam mra na monyeke boni for sampa wanya hwa ma wati a wo san boni asa Yakopo ni o mana brand na mutimi me abato ba mutimi kan muka kono sam kire ye e kan je sam kire ya tete 2024 ya no be di besie ni pa muka sa e babo akire boot for boot muka sa e babo akire muka sa e babo akire muka sa pe me di babu ba be check o se jo kan ani boboa musuma bani for some mudi no yeah because of when you read the book of Jeremiah Jeremiah 9 Jeremiah chapter 9 verse 3 because wakutu atachama kuntu do ralia kuntu atachama no mu di atro apaso ejina a friend saying abowe kakake jina so na bo jisu ye ako from my petition one gala bi abobro ejana be po ana po asebia bebe bia ye asebia ye ani yana wakutu atachama omo say yen yadwe nsa bi mprediasa yen nwunu kwakire entinu omo kuntu omo tani mo di attraction yen wodi asasu to me omo say ke to me ni say kim woni ma no kra wo free body ko body omo free body je say wo free ade na oye na wo say anya no o say omo free we mu anu asa akwana da body me di omo ni me Nyankopon kra awurade Nyankopon omo la fi se Nyankopon kra wasem bi ni wura fi kra se wa hebo ni wura fi kra so be kwan ni wura fi kra so be gwata bi ni wura fi omo so omo de no omo body for sam no obade for senka kwenu anu TV no try o ti asempa no obade for senka amen no wura fi na krono bo am ko bo ewes kaka si ketutwu dia akọ akrofo boya nyansa krono wom Ghana ye wo players ye be pese be kasa ofa wo papa asem na baba sui ba do betinya body e fa ne da because obia tamne omo kwadwa manso obia tamne ne dwade omo koton the way on prayer on prayer send way prayer on prayer et we ni camp o ma una ya de se de na bi baba Ghana de obo alalai ko yibotum lalai de bia mo penkrofo met me control wom oba de fani senka wo mi adwiri ni popo ose wo so mo de no krono no so boy to Nyankopon ma ye won o kasa kire yen abrante e bokrono a ye kan wasem a amanyofo so bokrono a mo ye nka asofo so gba po a mo ye nka wo so fa wo ton ade aso de Nyankopon ma won ni Israel so ton banche bode kurikuri to adwongo to Yesu moja uni rice otonton sa ne ma ate e wonya marketplace so bi so opayaresa bompa ye ma no nukrem o si Nyankopon na ka che o say e friend say ton sa ne ma no e Nyankopon so ka semi the book of Matthew 10 Matthew 10 verse verse 8 Bible nka mo say yade fo yade me pa to me na me choye dabi me printing press Bible say dey mo say yade fo yade si yen ko kasa ye preach yen say yade fo yade mo nyane wofo obi wu na so betime nya fa me ho mo makotafo ho fi sakwatafo mutu ahomone tutu ahomone munya no kwa o se tumi no de maye nkwa mo fa makwa o se enso enya dai mo fa makwa le fedi na tontontonte e de consultation fee de ni shame mpoano yi shame consulting room e mi ntwa ya ase so fo aka so betwa ya ase so twia be betwa de ni ko hunti ba kwa atwe we ne de o se no go gree we ne den o mpre obi ra ne ho nto no mpre obi ra ne ho nto no da bia a pro boni mu yem na hia me ha na beto we na for da wata na be ye we na de bia akwanche to akwanche we fu mu akwanche omo kwa no sabe so machi omo kwa no be so machi we na nsia na mo yesa pa akwanche le fe mo de bancha akwanche kwan ha na nsia mo yesa mo akwanche ba ku bi kra ba na nsia kra de paste paste akwanche e ko ti esi o nsuo bi gu onu mu a
Ugu anumu a no apuagu ugu anumu no apuagu o ensanso no numu upuagu uyi ha unyina eh na mo ya mesa ati adwen haresam wei adwen haresam wei oha no gu anum oha no gu anum o ha gu anum o ha gu anum uwi obi enkotwe ne se adai akwanjana dozo yes akwanjana dozo Bible so mo kita adwen Jeremiah 23 verse 32 femini adifo a so nya adifo a so atro dan na nya mo so atro dan na nya awrade asem ni onye ko pon se na asem what do you kada ye no so onu betima sheda be jira ka che se oni ado for ma me papa sa be bi huru dia bi mu se dia bi sibu dia chi ono ni mu se mpete bi be dia so na mpete na be gu ono ni mu se ma obi e free motor fam me awrade bi me no wan ye fa na man your friend edina say we Buahima but me am good so now sabre already can search so what share we go wanim man your friend ya jay stop for me sorry John show what am this me don me ya no this me Yo ya wo ma mpa bo manya ni so mbeku wo ma mpa bo manya di so what wanna trust am do ma trust sam ani adwen what etina adwen hare no honya kwa nche line no adwen hare wa side no what did that am mine Lewa Madam Joy be printing press what's adwen hare no o de den that am o be very smart me soma wo o you go pass one soma one share one o mo home amani faso no mo yese do menyam faso firi o man ne ho omo na ye pem ho mfaso yes shia me ha na me say me twama kodwam ana patututu mi wo we say mi ye say makofa nua bi aba mi de be say na ye say fa galo ba ginsuo sa nyama funwe eyankwase ankom ne nkwase abrabo enyinya mesumo eyankwase asom yes eno swaka me say enyinya mesumo eyankwase asom me for han show ma Jeremiah chapter 5 no verse 30 what's it the name so be jalai was oko no jinsi nsuo baby almost so kende etitie Bible no what's it ayabuhuru die ayabu nyankopɔ se buhuru ne bo ani ahodwiri die ana wonu ye na asase no ye na asase so amedifo no so wa mo hyan kontro asofo no so nam edi won kukusu nsam kukusu no bitimi jana mi woni ni pakwa mi woni obia unkotole mi kaso beka se na jama woni oni sound nyina bi so dia we ye kan Excel life sana life te odi hwe no anum na odi menu no sra wow ra no pia hwe die free o eh we life no yes pom pa pom ye babo was wo mu di onkukusu asam na me se me man so pensa onyankopɔ frem na ho who dare you hey masa hey ni para sa na nchew sa o wasi babu na jituntum no wait no read the fifita no we fifita no afifita no masi tuntum no oh no e ma bu mfu yan ye babu no wasi the ayo man so pensa enso to ani hwe Ghana sang samfu we enankro e check crowd o man so pensa na wie ya no be ye den no adi wa bo wa po wa ye wo fe wa ye wo fe amade fa sen ka wo mi adwene mu me se twon free abonefesem obiansa be kan de yes twon free abonefesem na abai wa shawo aden oba shawo sako prayer camp na wo gwan na akoso mo no ehun what di san kwasi ase wo Jeremiah me do for di asemboni Jeremiah what di san verse 15 me do for di asemboni 11:15 yes me do for di asemboni wa ma me amai wa o ya shawo ni ade na yo be fie abai wantu wa we nyinsa iguo ni ka se empaye abrantie wa na nsa wudi aba ye wo kan no mu kodi se ka se empaye so ye macho wo gina sofo achi aye oboba we e gina honom ase macho jasanya so na akoye uko gade yes o sa na la fote eni onyankopɔ tetew wo ge na ope wa so dem wo ka se empaye o se empaye na o ka se prayer eni afọrọbọ prayers no ebe yi umusuo no sit na ko so no ebe yi umusuo na na ka se be kire yu boni ana na se wa mane ne ba o se te opeteta ne se be so mu se so obedi awurisi ada da wo be chewo no unye awurisi da yes unye awurisi da bi
unye urisi da bi ene ne wadom be Amen. ne no kwaje da Amen. sesa wadwene Sesa. pompa is obo de me Oh. no me ho ma Oh. ye boni atia Oh. medi fo Oh. meti bonim abonifo sam na me wom misraw mi mobo ma ya we hunu ti ahyaw mu kwasore ti ahyaw mu kwasore Ti ahyaw mu gya kwankyerɛ. ti ahyaw mu gya kwankyerɛ soro ko gya St. John's akogya kwa menkoma sa kudu onma omo samosa atoko omo samosa atoko Gina wana no bia begina ho. Just my by way chesi me. Papa. Book of Isaiah. Isaiah chapter 50. 16. Isaiah chapter 16. Aye. Verse 15 no. What's last wood here? Me pacho Isaiah in all kind. 16 15. 16 15 yeah. What's last so? What do you want to ho ofa so? Wo boy dwama gu de so. Wo hwe wo dwama gu obiara wo twam so. Hey. Shawe. What you do why then? What do you want to ho ofa so? What you want to ho ofa so? Ho ofa dwama. Ho ofa the question nya ho ofa papa o. Eh paint man. Create ho ofa. Eh ho po. Awon po eni wonu ma yese den kra na po ho kra no a no start bright e no de sa bright o mountain yesi we awon po dra na ka wetum a je wa jo e be pie eni dia beji eni o akwa share to the front and back front view ni back view na mama na so akata na po no ho wa he pu nufu no ma she dwa wa boka e kabam wo do to ahun ofa so wo do to ahun ofa na wo namu pentima me nto no kanta fita ahun ofa no wo do to so na wo bo adwaman go de jina so na de bo adwaman aprante huwe o twom nko wo ba to ahye ekale e dia sam wo no wo de wo no jale enele wae mini wo na mini na e wo duna wa gbebo jale enele o wa gbo jale o wa gbo duna wa gbebo yakupọ tete o ba gbo nso beku boni de obogo asemo e kira sam who case tie bible was wo de wo to ahun ofa so wo do wa to ahun ofa so wo bo adwaman go de so na wo bo adwaman bai wo bo adwaman e dem nsura de wo adwaman go din fi wo hye wo adwaman go biara wo twam so adwaman go biara wo jesa wo jira kwanche wo bia papa yo bai oye wan ya de be no wo wo kukudro na ne ko Jeremiah chapter 16 na ne ko verse 45 kan yanko akwentia odi be ko na akwentia no to ho pan and oba be sia anope midnight address midnight yes midnight Ezekiel 16:25 16:25 akwentia ana to ho pan and wakoto ne mpa wodi gu ho fonfi no gina kwanche o ba wunam je wona on tori de okoto anso ko bi ni nam ama obi asim hey I rough road menam chroy baby be printing press baby menam chroy ba mu baby so ba menam chroy baby nyako pokra nim se kwan no akoja akobem o ba wunam menam chroy ba wona baby ko pai kwa mama nsa ama obi asim mu woko bi road udam wona oba de hunyam bo nim so ye road contractor nim sa ba we ye road contractor ene ye pon na ba ye kwan ene ye bresa no road contractor uyi kwan ya wo no yi kwan uyi kwan ko gina dome akoja St. John's akoja takwade makasa eko yi kwan akoja kwasbi akoja keti eko yi kwan ko yi road toko bia wona babu na kan yo wo ba wunam ko ba wona ama obi asim ama obi abesia kofam wo mo adwuma mo adon wo nyako boss wa tesuru no frame aka no yo mo nwa wo so wa bom ne doso dodo no mema ne doso dodo mema ne doso do tie babu verse 31 wo se min ka say what to ho dampan na kasa to no dampan akwentia na wo obi pampa de wono ankasa na hyeda o place bi a wo de mema ko Monte nyina so kase nya ebi madwama na etanya phone wachi e foba no tokyo sechi ye foba fitting shop ye foba carpeting shop ye foba kase baby ye eba wasi enyamanfo wo mo matade ye kase obi wo wakoppa dwama nanu dwamanfo kra bi ebi mu mi ntoma se o omba no be bonkwan yes dia wori video mu no na nyonko anko bo asha wori bi no woni na be wensa awu fufu adi
Machiri, no short. One short, already aquagia blue. Verse 34. Come up when you're It's what dear? at all about what you As no clan and mark. open for some of this as no crania mark. I went to a move. I will jam a move. Or this said that empire. There is a woman will be I'm a party. a shed down so well. One of my party. One of you when I cage not that doku, a brain tea to doku, no go jerry, glad to say. Boko. Ebakwana, who will be a contract. Life on when I'm one. One of my party. One of my party. It's not so warm. It's a soon. It told you my flight. It told you my for. See, when you go past some, someone Jenny. yes. To someone Jenny. Yes. See when you go past some. That's someone Jenny. Yes. Abba. Biamba Jamana Masabi. Me who said a mechanical. About the man. Amen. I'm not just so soon. The rimu. And yet. The rimu. They shall never say, child. Are you? No, nam the shouting. Are you, ma? When chipapito. Guy, bokiti aba. Sanka poyo. Oso koto tuyo. Adela gui kongo. Gasmela. Ipa bro. Akweska liwi. Louis. Zagidigbo. Bogi. Zagidigbo. Guy bukiti aba. Anyon. Rago. Abaya. Onaya. Guy who take my baby to Your uncle take your baby to bed. Okele nkebe. More you come comunam. Hey, na look hini o. Mananamu. Hello one. Hey. Mother progo. Mala mo nguna ere progo. Go chale. Check in your masio. Eh dey na ko. Na say yesi wetu afi anya ha. Ngozi adi bi oba yanke akwana nse. Hey, One day. Debbie. Oh, yesu akobo wi makoto aboba bobi kamo. Ooh. Say Mr. Jordan Jomensakan. Tell me what you afi anya ha no. No me let me do. Okay, but me watch it down. Oh, as you say we nangasa ndo mwa udo bebro. Eh, na say me titi. Na kasa chwe boys na mountain ya mas. And on there. Wa wo de won wi no mo wa gentle. Ezayo. Ayo. Eh, no dey me feel life for we life me ni je oba. We Kublo. unye gad gidi. Dabi one said your yanki koye no. We no ye obuka. Boka wo ho. Obuka. Enu amode. Obuka no a. Obai high. Atotobo. Amboka ni tubo. Obuka no a obatotobo. Any obi a friend Sativa. Satiba no eno so. Ya high. Oba yanki bo. Na bakubi wo. Ubabo bayo wa rough watch up by Ubenya case. Enu anya no bi na wono wo. Ana me wonim so yanki dia wo no unza me dia wa ritia. Yesi bakubi di indica. Ne Indica no slow. Yeah. Yo cool. Oh boy, yeah. Tunamwa anishasha no. Oh, okay. Kulu. Yeah. Tunamwa no so na wanwa boju so wa yeso. Oh boy, Yankee. Osiki. Anzo ajisu na. Na original gem ne. Sushi gem so. Gem no bo gem sana. Uyoku. Oh boy. No obi say chiawa se bozu. Bozu. Untobo unya case. Entra unya basa so area ha no. Masa Satiba neni bokadie. Oishi ubatotobo. Wantobo ubenyake ubabo botro. Wamo botro. Ubachia ba. Wanchia ba duty weboniem. Tuang. Boys no muni pare. Omunim. Bagato bacho nye mama experience. Unza ubo we musana. Ude bado. Bize no media. Odi ye juma. Ye juma day. Okay. Ye juma day. Ayo. Oh, Yankee. Adeku. You damn pa. Now girl no. Ya Maggie. Are you talking about? Ya Maggie, that your girl no. Yeah, the girl, she love me. I know she love you. You know because of my Your ring here. Yes, man. Your ring here. Hey. Evesia.
Ai, kan wan shiboka. Me shiboka no. Wanya kai de. Yeah. Chasha na. Wan kwa shasha. No wako. Ewe friend say Indica no mati. Ni na ko fabuka na se satiba. Chale. Batutu wan to bo obese obika. Wan se obika ubenya case. Hey. Adias ye. Two boss we na Indica no mo sa. Wanya chem say de mani aba no so. Akwashasha obishia wa ose obo wa Jesu wantimi ajusa na the boss. Ozu. Blah! Hey! Oui! Cigarette! Jai! 5 Hey! King size! Pomo! Tosca! Shawuye! Yes! Ubenya case! Yes! Shawuye! Yes, Ubenya case! Yentie Bible! The book of Matthew 12! Matthew chapter 12, verse 18. Bible nkasa! What you say? Osiye! Mabufre me yino. Onyankopon say abrante tiaye uye no akwase 55 verse 2. Okay. Osime nkasa. Che mabufre me yino. Onyankopon say abrante tiaye. Onyankopon say unyi ba bia fia ba asase so. Me kra ni so no. Onyankopon say ono ba asase we so. Me de hu me gudu so. Enti me patoti. Osi onyankopon say nipa bia wode no magudu so. Ore ko. Hwa wuye e won toka basabasa ho. Ore chechem. Hwa wuye e won tete kai. Obi ntini no mo so. Wan ko die tutu asem bia wa bontere. Demire buka no. Demire abuka no. Ore obi ni die ni. Star wa yeni. Asesa ni emagu. Oso masra. Akọ no atwere he. Oya no bontere. Hwa wuye. Yes. Hwa wuye. Yes. Obenya keso. Yes. Hwa wuye. Yes. Hwa wuye. Ya bon for sam. Tie Bible. Na entuma ba efri wisi. Entuma ban efri wisi so. Ore no bi. Hwe no anum bi da. Yes. When one modin say we, but I didn't feel we see a piano. Yes. 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 The book of Isaiah 55. That's my two no. Was it aden? And I'm going to sketch the end yet. And Mubra Swadi, chapter 2, verse 13. Okay. And Mubra Swadi. Mubra Swadi. I did me more. You quite Diane. Montier, Pacho, maybe some question. Also, I did not do Mubra Swadi. Or someone in free. I did quite Diane. Cigarette Diane. Half of your Diane. Kisas Diane. Pomo Diane. Tosca Diane. We Diane. Debbie. I know we are both your Debbie no. Would you be a bread as a Yadian for Yanyakas and Yes. Obi on we be our also you are not TVD. Huh? Oh, you know, oh, you don't go back to Debbie. No one needs to school them. Need to school them. So I'm going to JSO. There's one. There's two. Kinagati. Class one. Maybe I'm going to Impra. Yes, was a swatch. A chair was to be. A chair was to be. No, I think to swallow. One quite chain. But when it's a quano, now she won't really because we be as it can be a chair. Oh, my dear Vandias. When we TV, Debbie. Two flap on someone. Why you be a giant? And then what don't yes. Dear Bible. Was it? Was it then? And I'm who carries the car? What press what dear me more. Muntia Apostle. Munin Poe. Finger cotted and petty. Masaridian in your crowd. The Diane, who told Diane Dini, Nipediani here at the Papa D. Was the man who see me poon, me poon, me poon. Chapter 2. Verse 13. Verse 13. And fresh of running chain. When you go upon a Casacha, we are Isaiah chapter 4, verse 19. Okay. What's when you go past a man can just first of running chain. And through no trade your and finish what many pa I had Mamma Dane. Abramo Jack. Nanko for Brema de Huru. Now for Brema Dane. At the Huru. Me pachan when you smoke where you be answering. Yes. And for Brema de Hunu or pretty cigarette upon we are banano. For Brema de Hunu. For Brema de Hunu. Nipan was one Nibian. Chedia we are brand we are banano. Where you find the sample? Yes. But Ethiopia. Oh boy. We say the washi. We know the washi no. Satiba. Okay. Which is Satiba say how there you. Satiba. Satiba ha. Satiba. Satiba. Washi ni kankanya ni sa. Come slow you are uchi our the boss. Satiba di ana boka ufa boka line. Fa boka line be simpabwa. Fa boka line be simpabwa we are we. The adrena chimino no.
Hallelujah. Amen. The Bible. What the influence from the And yes, I've already changed. Sa amaya to mbele moja. So when you put the Sani Koya Mamoja, No blama di huru. no Nipa Brahma at the Hunu. Kewaye. Ah. Brahma di Hunu. Brahma di Hunu. Scana with the quarter Yanni. What the Macadian near Dian. Macadian near the Shay. Fred Yodi Koyo. Fred Yodi Koya. Now we need banana. Omidia banana change gentia. Read the book of Job. Job. Ah. That's 19. That's what I mean. What's it that in And now Brante. Why you put on my okay. Abba. What? Jatari finanu. Bema pa. We are born on. O jantu 3 fimu. Jantu 3 pa on no pu we say na pu ba no. We see fini huni to We see fini pa hini to kro wem. I say every huro. We see fini pa hini to kro wem ti say that is saying ye dey see jaso no aburo. Any church I share. Oni pa da sani huni mu o. Obi ahumi atumi sonsrama. Obi humi no a sonsrama. We see nam ni huni onu atwe a no ache nipadua da bia to kro da. Ade o to fa de ha. And so we are no man direction. We say no abefa ni huni ma pie. Na je so o che oni in and out oni padua ni mu. Yeah. Hey. Obi thinking. Na out. Okay. Breathing. Yes. Out. And I'm him. Bible say men kan chawo say wa bon ho dua. Yes. Woni ma me ka kire wo. Dua wa bon ho no. And no be show the book of Isaiah 55 65 verse 5. Isaiah 65 verse 5. What's it there? Okasa twa ho. And no be num cigarette wo si ja wo si fro ko. Me kra ho te se. Ono kra no si wi ko papa che wo. Ya ni me sie. Wo sie na free wani say cigarette die wo. 5 king size for more. Obi say we ntira apostle ko agba wo nya advert na den. For my advert I didn't say. King size hallelujah. Amen. Ya kan wo nyankopon pase ya kan nya ye o set you free. Ya the set nyankopon be free. Can preach we am so wo na nyankopon sa wo sponsor nkwa dis. Yes. Yes. Kitwa bia nsa. Now so dia support Yes. ni aba. Tito bi so am sponsor me emfa me ho nem fa me ho kyera. Da bi. Nyankopon matiase a nyankopon dman say da. Ye shape nipa bi woni nipa ya je o mafrim. Woni nipa ya je o mafrim. Obi na ne de na ofo say ye ba ye na ye no. Otu na masakra keke na oja ye no. Enima bi atse our life. Yes. Oh. Oh. Ya kanebo. Party. It the rehabilitation centers. Oh. Go on wo be nye be ye bia na ye o mo. Aye self control no mu ni. Oni good teaching se betimi ayi e shape no. Da bi. Na grante nyina wura kokemu awura kokemu free kokemu court e friend say tremor no crazy different times be braba times the would get dem nante get ya put down am nante ye ni future leaders ya brante we say nye boka ofri bokam no ba satiba ofri satiba oba indika no ko shasha aba no ko si tremor mu a de besini ke young boy John boy. That's you know what he. That's actually why we quite ask for 5 days of them. What you ask for 5 days of Kotonafa. Yes, say boys, yes, you mean any future leaders. It will say they need to take a crabby, no dressing ye a crap pet, no jealousy on the area pet, man. Yes. A parliament to Jimmy. Cruz. O man, young pass way, or man is way, or man, boka. Tom didn't have frafra. Omo je joma dida o. Omo dida. Yeah. Are you Chekila? What did that? What did that? What do? Just a woman. As you know. Yes. Just say, I didn't just say, what didn't control? What you ye future o hwemrante no ade ne say wom wo mu bia to wo firi mu to wo firi mu to wo firi abone fesam no yongo basi ba ko foforo bi ma me foforo bi ma ko bi aso chese ne bu kire wiem aba ina mudi wias ne ko hwe abai wa yonga hwe oba o yonga no yonge wabona so nwotwe hwe ne maame wo hwe enti we so obanyi mo hu ni pakwa ne nyema e da odi wa ye tuwa yi obi ebetu na ye bibia bi oba de hu yamabo Amen. hwe aso chese bo ye pe player akọ defend Ghana da bi ogina Ghana blaster Yo send me Ghana blaster your prayers akọ defend Ghana you Ghana
na dia yan kwase wei no wada wakwan mu gas twam no wa block traffic wa block traffic o wa block traffic what did I justify it aba wakasa twon ho and no be no secret to see jaw so froko enkame o see jaw wasem what to say no kra wo te chel ya ni me wisie wosie na fru hinu kwaso wo da wosie no bi o ma ho kwam wosie fa hinu say kim o say wosie enkofam o pawe you say wosie we yakoso say akwa we o case yes o case papa o case won say wosie ne kwasoro 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 aha o say wosie da kwasoro no true manim wosie ne kwakotra kwa ne din e wo nyankopɔ anim mesubi ye ko nyankopɔ say wosie ne kwa no onye kwa wosie ne kwa no bobodin yes obeke say mi wosie me bayi me fiate nya hwenum ana me ba wosie ne nyambo di say kai mesubi ye ko nyankopɔ say onye kwa mu me chia wo so ka wosie ne firi hwenum ba we dan me chia wo so ka obetua wo ka and me chia wo ka kuku obetua wo ka guifa kuku yinkokwa ne bra me obetua ka gukukum yes obetua ka gukukum yes to be dan obebo wa ansa na wawu yes yeah okay wani ni tie the bomb backline what's called Putin yeah okay the bomb backline what's called Putin yeah okay the bomb backline what's called Putin yeah okay but we what do obo backline Putin yeah okay the bomb backline what's called Putin yeah okay the bomb backline wabɔ wa mako nson me chia wo so ka eti wo so betua wo so ka me chia wo ka otua ka gukuku ntu bɛbɔ wanso awu ntu wanso awu adu ne kokora blem baako pɛ nti sese no twi na ɔtwe enye de ɔtwe de agi nani o baako pɛ se keke no ɔtwe ye no ɛna wabɔ wa 7 twemienu de ɔbɛbɔ 14 eti twi ɔbɛtwe nti bɛbɔ wo bɛso bɛfi hɔ no na ɔte sɛn ɔde sɛ yia obewu onim so case onim so case obadi efane senka abrante wonu sati bia we mu dia ene ne wadomre twon free ho twon free sabon fisamunum twon free sabon fisamunum when you read the book of Ecclesiastes 7 verses 17 chapter 7 7:17 verse 17 what's in say ma abode for some no o ya abrante ne wuti apostle kwadma bible se men kanche ma abode for some no so na wanye kwasia wana ne dan kwasia wana ne kwasia ade no bebu brem awu ade nti wi no akọ Proverbs chapter 2:14 ade na wo bebu brem wo bebu brem awu see. What am I for the for some no na wanya kwasia ade na bebu brama wo wo bebu brenu umfia wo bechem wo di wi be fa half yes wo di adwama be fa half wo di krono be fa half yes wo di hunter be fa half yes oh wo di nyinsa go be fa half e be je wo mfia na na nsa boni na tini pamfia so boni na tini pamfia so when you read the book of Proverbs chapter 10 read the Bible chapter 10 kababu ni verse 27 23 what was already slow when you person men kan just say ni suro ato na so ni suro to dan na so obi so nyako pa o increase o to mfia num na bone fo no bia wo di boni de wo mfia ne de obetwa so yes betwa wo mfia so yes odi boni a wo di ni betwa wo mfia so odi yade bebo wo bewu fraw bi beto fraw wo just say won ti asie da wabusuafo na de o ha wo beto so oba de fa ne senka o mia dwirim jaye dwaman jaye konkonse jaye hentan ne jaye saka wasam munye no so ko oba de fa ne senka no mia dwirim obo ne so ntew abrantie jaye tramo na wa na wonom no bi na digu wanum da bi kiba na mudi wiase ne ko mene wadom na no nkwaje da me de me soma o me si wo case yes can the book of Proverbs nyanko Proverbs chapter
2 verse 14. verse 14. Bible nkasa. Wana wani je bone ye ho no. Uwia no akọ Proverbs chapter 12 verse number 3. Wana wani je di ade ho. Bone ye ho. Now say sade we no obi wa say edani na je ho. Nti so no nam gato. Yes. So no nam ashaw lie. Yes. Chow no na just say na ni je ho. Wana wani je bone ye ho. Eye wo na wa ya amoni abeje sade no. Wo bedi akotu kyeremu awusie. Ubedi wa awusie o, wo be hye, benye wa awusie die. Nanso Yankopɔ sɛ menka nkyɛ sɛ awie no anya wakono da. Yes. Makonto ntisɛm mo receive ni da. Can Proverbs no chapter 12 verse number 3. Verse number 3. You are Proverbs 12. Okay. Ko maunya 12 verse 3 Proverbs no. ɔsɛ menka sɛ Onipa remfa abonefosam so ntem. onipa bie no obetuma fa abɔnefosam so sɛ wo fa akoro no so obetumi di ayeye but awie no nyɛ fɛ. Yeah. Kukum nipa ko tre so kan to nipa so tumi fa ba be se wotimi fa munya dan Ntumi fa so ntem. wotimi fa so ntim wa brabom ba bia nam no nye me ko commercial break aba. Yes. Abofrawi die wo ye nti eja medene kwa akoma apostle Okun Agiman no ayende omo na sunu onfa ni wura nyamesum mu nesa heaven pa de okobia na chesa so abofo agibrai wo be wasew akane no na ye ni mu ono na wa shishe do so ene de wa sesa na fadie ahun sama shakotu. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Defend will be emphasis. And I know 9. I give you for now. Oh no, when we ran Yamia Quanua. The woman. Anu kwesemo Soya do sudie Ensu Nansem ne betimia mayati Yamia sipa Yamia kwainwa Ewompa se Sola do supa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Yo kromsu kroma yehuda akane no na yenimu ono pakada ya shishe krone chiwati akane no na yenimu ono so ni sebena busama so chimishe tensuele wajenga brini kobi kawenina she akane no na yenimu ono inaje wajisi kansa na washaya tobi kona kosa ya wasisa wafadie wawewe ya wati ebrena wi duominia ebrena so jidini eyedi so nya okupo ni chosem sia yedi be nyami adwumano obisi ya sori bia ya sori wati oka wabwa enya sori bia na ya sori ojidini na yese osofu achi apreni munusu afrena safu menina Lord dear to when him say
Wa we are no bra. We are crying ni musuna ya riaba kotrebia many parents inside. Bra bedia kwanchene juma bepoye. Nyami me muna mane. Afedia kwanche muna dosu. Enye na dase mini. Atrosa muni kontomponkwa. Na mi manye diempo. Asori bia ya asori anka. Anko konfora so dem kwa jimi su menfri osofu obi ho. Eko ye chenye gracia. Asante Enterprise, Wada Benjamin Asante, Osuti Musasandi Radiakano. Uye ni pretunyu menche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa. Ai unyu manwa ne bachire. She na se unyu manfenya miya kwanswa. Echese saka wasofu wani mkua na bepua da sameni na kwa. Ai she Kontom poni krono na beponi pamba. Echese ogwa sofu jumana ni mwasi. Wama jumana nyani mwenyam. Wama nyami meni maguwasi wabunsameni. Mosa kawa sofwa. Ye ube kaseme babu mwaseme. Eye mipasemo babu kasai. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yedo body ya wasi. Bado ya wadi adumi. Adofo no so wati asem no. Yes. Twofri abon fo sem. Tibi mu a, twofri mu. De ntiri bia ye bone. Correct. Una nim de owo mu no. Anya papenti no bi ka che se twofri mu. Ade ne so sew. Ye wanu yie wo ho. Ne ne wadombre, ne no nkwaje da. Mu de na wuti mu. Emfa bone na da en na da wakoma. Emma sabi wo bone no entra so ma won kase so. When you read the book of Proverbs 14, was it when we were 3 on the pencil? Proverbs chapter 14. The Bible. A part of verse 12. Verse 12. Was a kwemi Was a kwembi wa. A 3 on the pencil. Who when you so the officer your papa? Next ebiano. Nanso one day we no. E you work at the wo ko wom. I will be virtuous say if I actually win kuke. And some the book of Isaiah. Tetre yanko. Isaiah chapter 33. Verse number 12. Assemble was catch him no. The Bible. Isaiah 3 verse number 12. Verse 12. Was a member akadu was you akadu nya kala benya white. Yes. Anya de munye munya nua na mudugu hinimu. Enwa. Ya na mudugu hinimu. Enwa. Obi line no. No yen kwade toso mienu. Was na nkasa. Obi so abaya itisa nkasa no. Watwitwa. Eno mo so bi pacho wi na ya mo posa. Dabi. Ya mo posa. Watwitwa. Me pacho wi ni mo posa. Watwitwa. Wodi oja so ano. Me pacho me na me twe wodi oja so ano. Dabi. Yeso emenim. Henu TV no. Yes. Pacha mo posa. Mo de som. Watwitwa. Watwitwa. Mujitwa wi anya pepa na mdigu. Yes. Wi an rapo. Wi an rapo asa bi mpreduas. How de she waso achi? Dabi. Wo de she waso mu. Dabi. Wase wi adi jai dey. Wodi oja so ano. Anya ko pose twonfiri ho. Yes. Amwa. Tuna betro nyama wi ya. Wi nyama ayi no. Ne hyenka ho. Ti say ya de pa. Twon nyama bi bro no ma ho no mu a eboa. Ba de anyu so ani nya wo no mu diditi. Yeah. So no je de ya de. Tell you the idea. Huh? Call restaurant not the ya. Was in pest pride. Obadi amfani senka. Amen. Don't you come from cotoleta. So would you when you see who not the pa. Won't grab a pie. And your champ abanate. Yes. And I want 10 sanso. So no je ha man. Tell us ya buy. And I want 10 sanso choto. Yeah. So gabet ma befia. Sangabet ma befia. Ana ya mu ye anu oni mebi mu sa. Why ye boni mu yi anu? Why ye boni mu yi anu? Boni chechire wo sa. You go the book of Proverbs. You go Proverbs. Proverbs chapter 5. Verse number 21. Proverbs 5:21. What's it? What's it ngase? Oni pa kwan de ready. Oni pa kwan e da obo ade ya wanim. Ono tata wana mo nyina. Oni ko so no tata wana mo nyina. What's oboniyefo amumu yo oboniyefo oboni chewo sa anu na wo yo so mu wa chewo sa na ntimi nyo ho na oboni homa chewo na oboni homa ne chewo sa anu a enkwasi asem ngwa na aka yes say na say o justified
obi so nu obi nim say yem from so yes onu say nipa nyankopon pa na je no enya wa wo ye ya no wom dabi ameshia na ele meshia no aye try how about the first Amen. Proverbs 12 Proverbs chapter 12 verse number 12 maunya kan was oboniefo pede inipa boni anya when say oboniefo pa obi ote boni mo be so be free boni no opede inipa boni anya de nipa boni anya yes ti do nipa boni mu niam bi no pese odidi didi onipa boni ho yes na tenefo de omuhiri befo ba obi oye ten do be twen wa free boni no bo ten ya bra bo de ohiri befo ba hini beso ba yes oba de ya we mfani senka amen omi adwene no omi adwene the book of Proverbs chapter 18 verse number 3 Proverbs 18 verse number 3 no into obodi asem obonifo ba oso obonifo eden oba obonifo eden oba obonifo ba enimtie buo nso ba oh so start say we di boni pe enimtie buo na boni ne betra wa kwampe ne fe enimtie buo eden ti wo ye nimonyamfo no bi hu so wote bia no pe wo ye kwa insani ngwasi aka yeah wo enimtie asa wo ye nim di force den a small baby kwa chew wo gato ohun so wonu wi wo ye nim di force den na wonu so obi hu se wo ye kwa insani abro atia wi gotam abro kasa ye twan kasa tenten aba life mo pe ndempana na tiebuo enimtiebuo aba adapane ahowra nso nenam bane sa do biembu na am chiro babo no be printing press wo de wan check obi emu area na atin because obi a wodi on the frewo you wodi on the frewo but to be wo kanya sase wo mo fada because wo mo fose wo aboro ensem so se o kidney be se o liver but ye fan senka amen me pa chaw hwo ye wate nene no wadomre ye kan so do no so yin se go na fa ne ho adi boso wa wie ansa akola no bari me no de ayo na boso wa wie mo je na fa ho adi dabi mo je wie go me ka che wa wi su kondom ko wie bi egu yes uni ma me ka che wo onyankopon ma warning ye ka sa se man fo ntie me se yin se iguo wa wi su kondom me so mpa was ma ko to kondom no twene yes so ba isu dia na kondom no sa ko pe koko boto yes ana so a che bo ba ma na no na fato kon 20 years kwa na isu wie and ye fa ne pantam sack yes eno nya pantam kondom dabi ate ade na nkasa wo si kondom na wo pesa wo isu kra wo koto drugstore kra wo dia ni geneto dabi wo kono profo good drugstore no a aya otimi se utimi bi wan kasa otoko dabi odi wa mu ya so 77 o sa mami show na o dabi hwe no o ba ya check akra o show why okay mati show ufu se pala na akota nka kawa ufu se pala na akota nka kabeka anza adi na akota no nya adi edidi ato wa ni serve o kondom fu su ba mo de kwadro sa to ya ria na obi wa mo abotre kondom o pa bot o ya hantan se dem kra na akota kondom a utwum tan wa ho bra se beba yes o ya hantan se den unya kukudo nka da dabi tom nya akona se right say ayo na no aka yi mo roba de insa enu kan kan say ni di o away friends kondom eh na wa chesa no na so ka o ma mela na kasa ka mi ma won tem kra okay me do ba ko menya hu yi de ni odu menya ba ya pesa na why yeah me pelayo ro pelayo jata na ka udu viaja ni jata bo woni fara ni pe dise udu viaja ni jata bo abai we bi ani refia on fi emfi o go free dabi udu viaja ni jata bo na jeso baby en refia on fi o go free oba de fani sen amen o mi adwiri amen bible kan se ni acho uhunsuo no ba ma umani guse kim when your problem when read the book of is Genesis 38 bible ngasa verse number 6 no verse 6 wasna Yuda wari yiri bi ma awo friend Tama Tama na baka na Yuda baka ye oboni awrade anim awrade kum no na Yuda aka kire wona nse ko no yiri hu na fa no kunafo na wo mama wo nia no na wo nanim se e ma no nya ne dia e ba so ko ne nia yiri hu o ma ne hu so gufam esei o se onan ko ne nia yiri hu no ne kwahia na yeah sabe nyansa ni ho yeah so ko pe roba dabi otwe wa pia gufam
So the be na ba one yin because in so no ko ba no a obeteki seed. Yeah. The Bible so cheap go from. You may be dead a Christopher mu elders, emu apostles, emu pastors. In chugu from pumping machine. I would fear than Patricia. A was of war, a more you for, a moon crab of war, a moon way, a moonina, a heard way, a buffalo. No, I pity the baby. How about the family? Who case? Hey. Who case? Papa. The honor, yeah, Bonnie, Woba, Kumona, we young kum, why I wanted. Who case, Ampa? Who case? Yes. Who case? Why you wanted? Yes. And then you want to bread. I mean, when you know so, yes. Would you want Kakatrim? Also a case. Kakatrim. Papa na say where the yensuo enye moja eye blood never pop through boss ase obo Adam and Eve no I must on fan dotie nwini nipa biom na mo dotie no odi nipa ne dotie na no on produce dotie no no yeah to oba gwani dia ni nsu eba be man so ni nsu eba when you read the book of Job chapter 10 verse 9 Bible nkasa kai se onwene sa onwene wo adipod mu no odi Adam and Eve dotie na nwene wom sa nwene bo odi dotie na nwene sa nwene bo se clear ya tete ne de ye we no na so be mu dani futuo na so be so mani pa dani futuo biom Firi Afide fusuo onyakopo se firi woko be man wo be hia na enya de omudi dotie ba nwene bibia biom na mo be man ne ko pompi enkwala no wona ya sese de ba de nufusuo o mani pise nufusuo atete na to ko ba ne wo munu mu a ekochinchen na to botoa what do we do na e ba ne sa nsuo na ko ba ne wo munu mu no ba se hu ni se nsuo aye blood na dia na wo mu o redie wo mu enam wo mu odi asem redie wo mu intini wo dom peni intini nyina wo aye nipa nkwala gum ebrade ni din onyankopon ni din to aso kakra to aso what say hwe what the intini dom pegura mu o enkwani adoyo and odi aye nipa onim na kwahwe gu what this who case Oba de vanessa kan wo mi adwere ni mu de mama scientist na adam so mo no mba ade enti mo na adam Oba de vanessa kan wo mi adwere ni mu o de aya unsuya be ma wo ni oba hia na eti se de nka wo de friends pickers bofam ti ayo na otiti doti akwaye phone no sa mfifre na wo te na wo bre no sa na wo di produce akwala okay to aye adwuma pa we man catch up the man trust na munye de mu pa na nya din am so wo case oba koto yes oba de fan senka na buy wa wetimi take sasidi ya osimi kwakoto atu agu Papa yeto wura so dem honi who kind the book of Isaiah 66 nwom gwa so dem ho no wonya ncheme no awo Isaiah na be breti so dem na nro na bia no no ma hyehyɛ awo fafa me pani na de tia so dem so stania dwaman omafuaye kutukutu omafuaye hyehyɛ and this is 25 years guys when 5 blood when we family planning pani no wa no di go so dem no di so stania dwaman the pass obe wis what obe transfer nim not him come up bundu come Toji just say nyame o jigu ni pedum ba nyam pa de lalai o jibullet is on huda o she bulletproof yes o she bulletproof I this Verse Adendra munti asema mi kan eni bi firi asem bi fi asodam mu bi be eni bi firi asodefie Ewurade o tie na Jeremiah chapter 35 verse 8 okay cause where wonya nchemye no Onyankopon say enne obewura asodam aba wonya nchemye no wawo anka oba nyima ka how many months 9 months ansa wachema wo enne aba wonya nchemye no na wawo awoya enyanka awoya enyanka aba wawo barema wawo akwala bi atu wana akwala we bi wana ati asem we bi 3 months 4 months yawo dakoro 4 months so yawo pleko na yetime wo 3 months 1 month 2 months no mu di gua so dem no mu ya no mu yi nkola ni guba ni ma no nkola ndi ayam
innocent blood no hwe to agu. Yes. Kind the book of Job 35. Maunya Job 35 verses number 8. Verse number 8. Uchu wianu aka Jeremia wianu aka first Samuel 106 verses number 38. Okay. Maunya Was onipa otesa wo ana wode wa bone for sema plan abaiwa onipa dasani otesa wo ana wode wa bone for sema plan say wa bone for sam akotu na to agu onipa dasani otesa wo wa onyo oba adachi onu so benyi nsa wo ana wode wa bone for sam plan say ana wode apia kwala na sa no bema dachi obegina obema ase fe dum pempenso bi a wanye kunu no wase wo pebe ni bi mi ba kokora bo obi so yi sa ni so ti no ja ba ko no eno no dia kwa aware ni sa ase obi obobo one go no share sa eno ano ebi ameka ho biom kuma are ho na unsumu oba ade so twankwara wayi wom ena wo si ne fe de wo pam bia wo no ba kokora ni we ba Baby. And so now first go obi anka we gupa. Ana for mo adwen. Obi anka le obi esuro. Ya body say mbese nko say oba de ma we. Benko. Yanka we ya. Yanka we ono ku we so. Ono a. Yanka we ya. Yo de ye ne ba ko no. Yanka we ya. Nobody so odi anya wasaka na adwene. Bonko. Yawe cry pankwala acho so mo so bomba. Wundi. Ode waka kati sugu yawe pa chawo. Ma fumo wate. Ma kumu nkwala bi enu kwase mi kuom. Akolo obehwe odache. Obi so de wayi egu pa so wanya nkwala ne bi yawo. Ene nyankopɔ so pa so kire se omo ebehwe omo nya no wayi omo aguo no. Nkaka akubi awu omo. Nkaka akubi. Kakaku oni ebetete wo nkwa o ebetete wo nkwa ni fi waja o no o ebe ya so mra ma oni nyina no what is from life Psalm 106 verse 38 what kamoja any for what kamoja sister what kamoja any for na dia go bra ni mama moja kapena mai wanu mlante ni bi hwe ma nanim e na man iska so go yin ko no na man iska ono a bi wo kwa ni oba no ko odem yime sa oh no and say man bia di wa ye ya wen fa bo ne nchaw amen ya wen fa bo ne nchaw as your wife me na send you me person me kan ado ya maye teninti wa aba wa na timi anyima wo na man sakola no hwe ne da so hwe no o kache so nko yingu no wan yi antu angu na se we dum pempenso bi mu de muntie o na so oba akola no ba mi ni ba akola na manie se o papa ni na so papa se me yingu ma yi wangu ntinu o papa se ne ma on ma usika o ma miska ma me fa hwe o eti ni nia no wendi o yi chop money ma o se ketwa no aba ne nka o o ma no woni waba o waba wa kese ma mi ne ntie na se mu ntinu papa akola obehwe oda akire no ate o de fo ani si we mu so yawe unim no oba ade obese sanye maybe your life mu a bese san game no ni mu a game changer ya wani mu no ya we no o timi se san game no tempana o se sanu a me se ube bre o se sa wadwene ntam na akora na nya obone wo de o yiri fa ne se wo de wo tu no fu so wanfa o so osuro nyame wo de wo so nsuro nyame ba akora na nya ba akora na ba enka nkyere me se wa ya so odene so awu ni ntino wo nhwe no agana mranka se se samra ni nka we timi report when ya chibema we na ya obadi mvandi asia amen kese wo so nko yingu wanyi angu nti onko hwie moje dibi mu wow blood onko hwie ngu tie the book of Psalms no Psalm 106 tie ba no o se nka say wakamoja eni fogu o so onko kamoja eni fo onko kangu mabeni ni mama moja makumema na du ba ko so se we de bi nkunu se no mekunu ono so nkunu it is akwara na bo makwana ba wi ase de a o betete akwara no ade nde wudi sam we se mu di friva na misi de bia meka sam ya montem ase miso be kona ka bia nya accident ubani obi tiate na obi akam na bisi san nyema na esisi no aya monte ase wo uje hono mu awra ho de but bisa one question say na no ye ne see because you ase bibi ensi kwa
was who the sun you am why you know the sun ye way ama why you what the sun ye way ama why you know we are Yankopon time we you why ye wa ma we Yankopon you we you no we you papa oh body bay akure ni nyaba wanya bewie sister no ko toilet no nyime Debbie okodwe so no nyime Debbie odimu no nyime Debbie nyewa na ukoye ni say em fa ne fam so no pa no atwo pen drive na o hwe system yi ti dia downloading kwa tawa mfa ne sanka amen frase nu hu akra no wanya ba frase nu hu yes boni wakatua o wo keso hwe ne wanwu na be kesa apostle kwajima kai na da be wu se wo be kan se bu se kim wan kam ya nsra be kam yesu sada no was apostle kwajima kai anya case wanya keso da be pie nya wani mu be se mi wo case body for the second amen o mi adwiri no amen tie bible kasa kira wo o ma woni ti boje hwegu mu hwemu yie aba man so amuni memma be hia na no memmen frefre sai capsules na memmen nie ma bi no esa mo medikan bodyguards so mo kodam mu ano na kola bi obepie be mfam poni man de moniti protection agencies nkwa aje bulletproof yes tonu ma do ni wi aso wa ibra beni kutre yem we mia onim so no so dia wo onim se ye ka wudifo a oka ho wodi ne ye nyin se igom indirect oh yes ate e ko football your free kick your foul yes and your indirect eno anya penalty unimu a wodi ne indirect pa ni say igom indirect obade afa ne sanka omi akoma nu omo ne so ntaw two free abone fosam no two free ho anya sa obenya case yanko the book of Proverbs yanko chapter 2 verse 22 chapter 2 verse 22 Psalm 34 verse 21 into obade asem what's na obeku abonefo ase afi asase so Onyankopon no so obeku abonefo afi asase we so na watu nkontompo fo afi asase so obetu nkontompo fo afi asase we so yes Psalm 34 verse 22 yanko Proverbs chapter 8:31 ko boni bekum abonefo Onyankopon se boni ankasa no ebekum abonefo tita bonefo kum bonefo wana boni tita bonefo wadi bonefo awu yes boni no wo tita bonefo wadi bonefo awu unti ase na wona wo pen otri ni ni wanwu oboni yes boni bekum bonefo no unti ase twenu wanwu nsanim dabi twenu wanwu obra ye kwawe nsani dabi twenu wanwu obra wonu wi dabi twenu wanwu obra wayin sa tu dabi twenu wanwu obra ya amroba dabi sa unti ase na mekiro no boni bekum bonefo jese da wo kan sa gubo no na week no no ahye wi sa week no anom nsa sa week no abadwaman sa week no ese boni na ku ya chewo boni so pe so fo ntimi nchewe mu nchewo dia mo adwen enye sharp Proverbs 8:31 many jimmi wi asase so Yankopon na niji oni wi asase many ka woni pamam ni ka woni pamam na afa mi ma na afa nuan ma muntie mi muntie obo ade ya no wono di ma kwanso inhira no ni ba da sani odi Yankopon akwanso muntie atene na mo hunu nyansa mo ye hunu nyansa mo ye na montie atua mo ye hwe ne yanti Yankopon ma sa no ni pa otie mi inhira no ni ba da sani oti obo ade Yankopon ma puna no da wo Yankopon to na mo hwe ba bia libi ya wasafo ne asafo a e ka obo ade asam no kuram ne to na mo mpakọ yes inshalo de sani o wie wo Yankopon boboa no da taso ko person pa e be guide no Proverbs chapter 1 ade na Ghana asai adwama yemu ne hwe adwama yemu ne hwe with the book of oh no 939 yanko Jeremiah chapter 39 verse 9 yet obadi yesem asibin kazen na adwama ma wa mu ne finti ese Ghana memu adwama yerai mu ne hwe adwama yemu ne hwe mu de gu asase no fi de gu asase we hu fi mo ne abo ne adua etowade ya no ene nwura mu nyina ye fa ma
Nuamu nyina beach ne nkofo ko beach ko fa nkofo won suom. Aye musu bokase. Yes. Body am vanessa kan. Omi adwene no. Amen. Ipa cho wo case ana. Ana onye huri. Le kaka trim. Bon say one chu when free sabon for some no. Bonya case. Body am vanessa kan. Amen. Sabo bet me afrɛ me. Ami adwetwe nkomo. 05595526686 05595526686 05076900000 Freddie said on Apostle Edwin come bit me WhatsApp voice no so far 0245237945 so another screen so no enkwaji sem about wabubu no ene asem no esuye papa Proverbs 28 verses number 24 abonefo sem ho twumfiri abonefo sem oh yes Proverbs 28 verses number 24 Proverbs chapter 28 Bible nkasa verse 24 ose den do fum ne jane ne na ade fa and na obi kro no obo no so efiewa no wia but efiewa ma indoor onwa efie no tim na onko awe debi ne ma ni no wia ne ma me home no kasa anyam na to no no si ne ma me ne no afa anyam na to no oye o de self adamfo nti ba che wa wia ma me ade bo ma me ama ne se ma na no ne ma na yira me na mpai obi su ya ne yire fiewa kromfo fiewa kromfo allo pacho di me bia kasa free but good evening me juso adaruma aso yes sir Michio papa wada ma kasa free kasa free asama michia shama fo nyina Michio papa me don't take me polo sa na je nunda me teti no sa me na ko fada o se na dem me pede bia so na mana ejide ye won shiro me count take na so fast down about here aka sana motan ma se saba ko ye ko bi pa aka sana mi motan ma ba mi awani this is only Saturday I'm going to move. And Trevie, but Mariana Blas, sorry, when one your case. But also, you may see, Naya, Unaman Saudi mobile. I am no mammy, you will still so. And then a demi dinners now. But also, another me had first person. They don't want more. I come, in New York, what's the baby of all sugar I do? I say what Atadeka. In the sugar I want to be you. There be. But also Atadeka, I emphasize. Atadeka, way, Pasbasa. Bema ya dibatu jawai, me yewe press ni enu wa unenizo. So ti o he TV no. Yeah, Atadeka. You were Ridwana school opposite. Atadeka Ridwana school. Ridwana school me mo pa ma ja ko opposite. But you will see of why. Mama asampana uguso kana onke di bia mi do wa da so ko. Otumu ko sa. That's it. About the show mami. Bye. Hello Patroni me biaga safre. Shalom. Yahweh shalom. What day Yahweh shalom. Which round mami? Ya fa ko si ho me ka Africa so. Ni check as well for nyina. For you na ya so. And then you be nya ne die. From here to here, from there to there. Obi afunu bi ne. Okuni asempa nuni. Kwaji so. Obade shao. Obade shao. But say campaign for me that we here be there no. Amen. Obade shao. Amen. Bye. Bye. Allo pacho udini me biaga safre. Annual lower TV set na mento nka ye wadaroma. Hello? Mento nka ye wadaroma. The pacho good evening. Me jusu wadaroma o kasa free. The pacho me kasa free of Uncle Barry Atofa. Wadaroma meet you. We meet you pa me do a chia check a crab samaki mummy.
Amen. Me aji won church no bebre na aboam to me asakra maju won no bebre on first na me stability pa. E kwa mi sana me chat ye. Won feel wanya case. Monsieur na me chat stability ya mami kura mi nya ya de ko mi bema. Na me chat na me kiwo no. Ya ba dum ti ya mi gusun kakra mama me jeja no mo bi. Na me sa no wi tramo nyina. Ba da dawo makakra majai. Amen. Majai. Amen. Akase babomasu. Kaso bomasu. Tuwe mestro hiya so mi pa wa asofa from Asofa fe ni ehwe baby o. Your body adwen saka. Asofa fo no. To adawo ma because bomodia maye na je tinye dinko na je tintimi masu. Na ye no mabone ni nyina no o de ya wadu na sa asofa bi fi asofa ko eye we okase bi su ba headquarters we nya market na so bitimi free we asofa ho ekotwe mpra o kaso o no kwase ntimi ya wani enkwa de abua person se di kwa de enwa no kwase yo de bomodia na o so no bomodia na bi mla o ma ye pe bitimi so fa wo so ya ambassador na fa ho esi wona hwe ba bi unya ba bi e beba betia wo why allo pacho di me bi akasa free mentun kai wada roma hello annual lower TV set no wada roma said e ba ya obetia fa phone so why hello yes pacho di me bi akasa free about good evening pejuzo Apostle nyame Israel onshira nsuma me nyame mo ba na da bia mo to mi ni asase na bra so da cheche Apostle amen ni sama o kanyina Apostle mi shemi TV ni so na mi shemi say Apostle ni sukra da sami hunnya menya Apostle masturbation Apostle no hono ma na ko na samba na mi esa mempenso yeso nya self control nya self control na call phone so ni na bi wo phone so a na di sa attraction ba yi na fi phone so e wa wo phone a obi an share e woni bi wo hono mu a so we Facebook na ko na di sa problem member wa twon free ho woni bi wo hono mu a wo di card oni padua awura ma ni padua na hunu no nti fe na be twon di awura mu ho ti wo modin a se wo be kuma kwa no the book of young Bible no yanko the book of Ephesians Colossi di no kuma kwa nunkum akwa we are not efficient di kumuni pedua na kwa na ye wo na abeye wo na be practice aniema no wotimi try say akwa no di ohia no wo betwe wo afiri niema bi ho Colossians chapter 3 verse 5 wasi munkum akwa wa asase so munkum ya akwa no ni pedua akwa no ni pedua na kono ni ti ni pedua nim etikum akwa no wa asase so edwamambo na ma wona edwamambo efidie yo akono nhyeso akono boni nti we wudi ne akono nhyeso ehyew se kowra dwaye ehyew nti wuti wei watonku wobra wonsira nku ehye nku na koda ho no wanyi nku na asra eye de odi so ba mam nku na wo dem wo no so obema nku wo obema nku okay na semna so so di wura dwaye okay sadi na wo ye no ebe se wo future ye ne di nyankopɔ bufuo ba we di nyankopɔ bufuo eden eba tu wanga se nya self control wo ho anya sa be wie che yade e beto no no self so wura mu a e ma utimi nya spiritual marriage bede no bi ni oda hello pacho di be bi aka se free aso makasa si abomosu but I mi cha abomosu fo nyina living hours for ya we islam amen amen but on me person be say 3 hours no pena ya ufu ya na me sabana so fiti ya ayin mame mati pacho e po na wa frame na ye na o na ma me why but e da wase oba dia we insha bebre wa dia we insha onye wa kuma so adia wa dia we insha we insha why adia ba we insha allo pacho di me bi agasa free pacho anu ma je na mama me why allo pacho di me bi agasa free
The passion of Michia Temanu Town for you now. Livia was a friend in Tema. Why are we in I'm sure. Insurance, mammy. The hour in quite December. I'm slow, and no see. Maybe I may be a hamming, sir. It's smoky. I can take you, Cranham smoky. Then, yeah, some Kasa. That's true, now I'm smoking, no capacity of opportunity, but they be I'm station. Oh, why, that? Yahweh, whom about mammy. Yahweh, whom about mammy. Whom about mammy. Now, we should not self control. To you, the Ukasa Ujaya, ever how to Gidianamo. Moment I be saw them, then some Panda in China. Also, ultimate, what was so feminine in a Usmoku. Well, Untino, Utuana Moa, ultimate transfer them Smoku. I was be our better, I saw them crabina, and some Panda would neighbors in Pababa Kahono. Now the crack, now the free. Yeah. Papa, one fight, one pray one qua. Yes, to catch them from the book of Luke. I said, struggle to the narrow gate. One pray, one pray. Open your case. Who the case will be called? Once I some no, or cran any no. But why you used to? Okay. Can the book of where was it where a Christian says, was it Bonnie man your phone free movie? Bonnie no abano, or no if Satan watch it through. And why not just want my own free moon feed that the book of Ecclesiastes? Also, my own free moon feed that. On what kawache, what Taliban, or what Taliban. One meow then day. It won't have a promise. Joe, Mia Wani, not Joe who frees up in some. Mia Wani, not Joe who free in some. Well, Mia Wani and you went free in some. Or become waiting. Was it Bonnie money your phone free moon fee? To wow, me a winning not true film. Young Pacho, hello, Pacho, maybe I got free. I got it. Okay. Oh, you know, Bonini actual what trans yet. Hello, Pacho, maybe I got free. Mintunga, you are down. Mintunga, you. Hello? Patroni, Udi me yaka free. Papa, you show me Nazareth, because Africa so. Miti wada room. Papa, nyamisha upa, nyamisha uensha ubi. Onja na nipese uchiefo sana uchiefo ashefo na dia we. Eya o madam for bichi ya o taka asofo wan sem bebe. The person of Bianchi wants to say, Eyo Mwasu, Nabobo na Benamsu, Akobo Sanjay. The person of Bianchi away, said Nasako and Sophia Agakosu, no Pia has a Kodopona, the Kobo Sanjay. Now, almost because of once, we for them come as I shall for them come as on the Munipa. Am I your phone? Come as on the Munipa? I say, we are slung as an pass to what you nadia, 7 previous. Do baby, we are see a becawasam. 2 for said your way and your papa or your way, Jim, Sababu, no quotation, quotian, man, quotian for the dog room. Yeah. Eh, Babu, you be a dear cross of what I'm told you also make. Tell my mamma come to cause animal. A year, try who person when you're Bruquasia. No, I'm more quiet. I was in 1 years. As some make some better than Manu, and as so for being Dabby. What is your preaching ye? Mianga Sakana as a tummy. Come you crow free was a media mean to Sana Mono. About the Vanessa Canada. Amen. Oh, me a dream. Amen. No man, dear Siamna. Amen. Mamun Tiobi Biaro. Tia de Yakano. Tia de Yakano. Now, nip abubi be woo pre. When I hear our home. The 20 baby preacher quotation almost Fabi. The Odibe Yemi quotation be one more Fabi. Almost church of a bray to the Biasaria and a person quotation. You will pay their market. Odiga. Oh, pay their market. Come in, Lord, me trust naming. That hello, Pachodi, baby, I got free. Hello. Hello, Daddy. Hello, Mommy.
Hello, Daddy. Good evening. Me you so adaruma. But I want to say. Oba de na do me we. I'm sure with me. Amen. Amen. I'm not going to say I'm with you, pa. But you got free. Me because I'm pastor. Yes, Fulani. Fulani wa area. Na Botana Hills, Fulani. Pacho, ye person baba. Mo ben ifa. But you dey be o. Hell, ye the Mount Holy. Ye the Mount Holy school. And you munya mo hwe bo hwe baby man won yamra why. Mo hwe baby man yamra why. Pacho ye be ni sa na me hwe. Mate oba de nsha. Pacho ye nyame oba de nsha. Amen. Amen. Sankafo chapter 8 no. Hello, Pacho di baby aka free. Pacho Michael, good evening. Me you so adaruma. Me Pacho say bi na me pese me bisa. Me say make aka free. Me aka free come to 22. Me ti adaruma. Me Pacho o kan fa abortion o. Yeah. Me Pacho say oba na ono no nyim no. So o so bi na be man ka se ma onyi a. Eno no afubu sem na ekọ ne sen. Be man be nya responsibility ni bia na. There be say oba na ekwa koyi atu agu. So no be man ka chere be man so no ni say be man jo so obeji anameboa. No oba nu koyi agu do no be so anu musuo. Okay. Oba na be so anu musuo. Me that's it. Oba na ekwa ni boni. Yanko the book of Ezekiel chapter 20 verse 18. Maunya. Ezekiel 20 verse 18 no. Into a body asem. Osi minga say. I can say. Wasi. Verse 18 no. Koso. Wasi na meka 18 verse 20 rather. 18:20 ko. 18:20 no. Wasi na okra oye bone no. Okra oye bone no. Ono no bewuo. Obare nso na jamu yo. Oba ne nso jamu mu yo. Jare nso. Eti we nu ni wu che bia ono akọ. Na otrini ni betane so. Na bone fo so bone fo betane so. Ono oba na oko yisinsa nyinsa na tuagu dia. Ono be so musuo nti ono so musuo dia. Isaiah chapter 16:38. Ono da ba kan se gu nu bo bewuo nu. Onye ko se menka nche se okọ no olo nka se tie ni. Media ma ware se fo ni moja kan fatemu. Se fo ni moja kan bebu na tan. Odi moja ni bebu watan. Aya bu hye ni nkuti moja. Nyina wa hwie gu olo nka. Edi ma hye won nsa. Odi be hye lady ni nsa. No ba o se oba ba ju moja na nom. Na se wa nom a. Aya wa gi se moja na bon ti wo nom a. Ejiri wa dampa. Se gi so apanta wa dwiri kodi wachi. Tutu bi abedi no. Se wa di ni pansam to 20 jawu se wias na no ani. Ukodi abofo de. Hello, Pacho, di me biaka free. About shalom. Yawa shalom jabi ba ko pe. Oh, apostle, oba de ya won shira o. Won shira on suma me. Ani mo wa wo so ho papa. Na aka obi bia wa apostle. Anya asofo no pe se dem nia be man no o ka no. Aka obi bia nyina kan wo fie. Apostle, oba de ya won shira. Amen. Na je o ka no bo ana. Apostle adifo atorofo na asofo atorofo na aya o ka no mo ne ye kono. Apostle de no mo ye. Omo ton process. Omo ton. Odoko ya obo bi ade be bia no kuta sare. No kuta sapo. Any process. Kokuma se koshe. Apostle, me say sapa odi ajare. Any pint ni yi omo de me say ye say. Ya ji anopa nya bia. Na yoro ho se me wo mu sa mo mfa mabusuani bia o. Apostle ko asore bia busuani bia nyo ha ye de ma no. Ye de man nkura. Isan so munyi tise sanso edi akire. Ati so beruma bia na so kwa akosha atom akonfo. Apostle owura nwura mu ho na na ofuru dia. Ofuru dia no ana ode homa no. Ise so de se no kon no de se na ofuru so. Enti obofo bi na ma na okopie no so. Ana o ti kwaku na o ye den. Ana o ti mi kum no. Ana o so na okum nwa ye mfa nse ya furu mo o de be so kon. O se he kwajo pese mi wu. Eno bi na amotie no. So we apostle na so ni so de show kon na be wudi a di enti na wo ya ta concussion ne de ama me ezabe nsa me de me nom apostle na ko kapa na omo ne ko brother na on ha no ho ntokwa ne de nyina ye kon da bi ade akin ade asa chance asam ne mu adu ehhehye etitwanso apostle oba de ye won shira papa omo ho traban no nche odin but apostle adefo ne say aya pastor chi aya omo nyum kakra na omo timen tene nti me sere pastor chi
Patate shalom. I know shanyum back one my obeto omote won kakra. I am mother Abigail. Oba dia won shira patate ne Pastor Mensa. Oba dia won shira mu nyina. Living yawa asafoma. Wiase afanya nyina. Oba dia won shira obi biala. Shalom. Yahweh shalom. Yahweh shalom. Yahweh shalom. Hello, Pacho. Did you have your gazafi? Salam gazafi takwa. Michia takwa funyina. Oba dia we shalom. Living yawa asafoma nyina. Obi ajoso. Amen. I never feel any mpadi man or their mind. Amen. Na nsamu de ebani se ya. That is a idea with a church wapa. Bianso etimi na de very good. Na me bisa se ebrese na obekese oboshua on so free na tibia di mo wo mo. Asore wo mo no betumi aboshu ana se e wo so tu ana me. E so tu ana mo. Tu gidi ana mo be awotie no se ebebo wa sanka oje. Oje dia awotie asi mo wunjime mforo. To Gidiana Moa and Namona Wutu no Wutu say Adiana Wafum Unti and a Wafum Wono and one Namona Wutu Aquapre was it was so to Gidiana Mo. That is such a woman you know was such a wagony, but you are no none in the book of Acts 3. Verses number 19. Acts chapter 3 verse 19. Was it most actually imagining? I guess such a number 1. Namunani we are no idea. Wadano what you saw him, but was such a but on none no. There's a such a say what years were yes. No question, but a Jamaican, Unyai, Tono, Unyai, and Sanum, Unyai, Antime, Unyai, to be was our question. Was such a margin? I did such a ninny opinion in an home. To I such a registration, you are register. Yeah. Some my years were di. Imagine as same is yedi. Into the quite sort of way. Into ban in none honua. A bamo be a gidi ni mapano. And who did any way? Two are sorry, not say. I saw the administration quan at Yama war. No to me, ma when none hoa. And found quite yam no. O case balance. Hello, Pacho, maybe I got free. Ejamani mitie wadaruma. Yo nda property pa nsema wo de maye no. Na me awu ni 7% ka wo ti atum de maye wo mansi ana. Mo wi ba bi maye o. E ba emphasize. Manso si ana. E manso nkwanta de bi wo ba to de mo wi ba bi wo ba munya ba bi wo maye nkwa de e be ba wai. Yo mate. Oba de nchira o. Yo ni wo ba de nka mo. Amen. Amen. Hello, Pacho, di maybe I got free. Free, I will not quanta. A grand quanta, Livia was a for when I went Shram, mammy. Amen. Papa Pacho, I'm quite living out with Livy. But with you preaching, maybe I'm a cafe. Women Kobe, no woman in our Kobe. We preach here, come on. Amen. I can't, yeah, as I said, I'm sure. But for preaching here, Papa. Send me to preaching as I'm a quite so preaching number preaching on and no the any yes no the same to do number be able to me manco's coming in Bible but preaching number to me a pretty palma or betty or some say now we know what I saw Louis now Mrs. Sasso on the Marco fitting from but preaching number bunny preaching here and then make your name your pet the one we now was sorry I can't say madam and I see what's what it Miawani wow. Papa, Yahweh, sir. Mitia, Menam Crum, baby, Mr. Livia Yahweh. Livia on one of the Yamako by Menan and see Livia. The woman pie has a pump, so a kind one pie woman and permanent, and she was so dim way. Papa, about Yahweh, Yahweh, can see. On shows, mammy. Why? Amen. Now, Mount will be sorry, and I want to see a form of a friend say, BB Yahweh for house of no more dear, no, only one a barco. Mr. Be proud, yes, me, who may jammy call your chromo. Who need me? Eh? Video need me. Who jammy call your chromo? Why do you mobile? Bye. I will mobile. Bye.
na nyankopo utuaka yes bejina me kwa wa wekurum na nama ya nwi yede ase che dabi nama ya nwi yede ase che dabi ya alo ba chodi me be agasa free die che ba wa kwoto nwa twene o Because free was to Kalma. Meet you, Adaruma. Some video. So the message, the player one, actually do a couple, but from a couple to the player one, victory. A victory car project, 20 to the open number, and the 40 years to make uncle. Now, the other one, I have to some TV, so no matter what I told one man of Fricano. Nothing about my friend and 8 program. I don't know. I want to do it just amazing. Probably. My Jewish media are to be argument. Whether I could be an material because of those who are material one down. It's so for the what dear my Munamu. Wow, oh dear. Oh no, we are quite a nearby. Yentimi Mantimu number prepare be a school where Muyasha. We make my kwasam. Ebi wo kra ya chi store. Ya nye kotuaka. Ebi wo so asase. Nti no, mo maye hunu nyina ye 2-1 amon. 2 na ado mo baye ambassador maye. Esra mebre. To de bia mi pia obi wo mi nim obi. Obi ge ya apostle kwadwan. Nipa ni mi ne do so chen nipa mi nim wo mo. Mi obi am obi wa mi pia. Apostle but mi nim nipa no. Tu so na krom wo nim ho. Tu na betimi de onwa ba for dia ma obi oba akofo ne kum so no mama nsa awie timi se wada roma aka wo hon na ma nipa pempem so awie be say ama campaign for me say lolly faint no ama say no ni kona me din say but kwa bia say kokko say kro bi hon mu a akafo say ke bo kro we so a nchenchem fo nyina betimi aba sori ho bon enso say no lolly faint no ubudi say ha ne ha ya no ayeti ntia ma obi tinu say wo san kwasa kro no so Timon suma fa mu amma for dia mayen a ne ba ne so be de dia mayen mintimi nchiri aya wo hwe abatofo kurampo party fo yi omo ye rally omo de bas na twim krofo ko chi owo kro ba ko so omo no mo se so mo chiri Ghana omo ntimi nchiri Ghana david okomo ko district capitals no yes omo de bas akwa twim krofo afim krasi aye dai aba sa no omo ye hello ba jodi ba bia ka se fe ni enye nyangba manane so masini me number ni 0242327172 box na me ba ko bia to gloves a shamensa 7 kope Mexico bro ni bimbirimu no yenyi skenyin Ghana memo ha eno ka no kura wunya boa for Ghana memo ha ko topic amebo ye ba ponchi obi a ti so obi kwa na sponsor me krobe ja me sponsor eti no gisa wo na aka wakoma no ene ya wesef on fa so na obi bia oya yira no ne hu nhira emra me ene won took out the book of Job 29. Job 29. Ntie Bible. Me part of verse number 13. Verse 13. Osi ye we. Osi yes ado ye. Na do oyayira no. Na do oyayira no. Nshira mna wo so. Nshira mna wo so. Wa wo so obi frame me wo so wo so titi mi nya wo so. Wo de wa ye papa your frame me. Osi mi tie wo pa so mi still mi smoke. Boni na chechire no. Yes so bad ya was on fanning wo sengu no nsane no free boni ni. Amen. Asem no what no nim said ye. Wan nya nkofo na omo di boni yi omo hwanu no. Said wa ye ni yo. On who said wa ye no on pe. Unkind the book of Romans. Osi papa me peno. Mintimi nye. Ne won boni a me peno. Eno no say for the person odi tete woni nyankopon ntam. Pa what me say na ni gise obetwe no. Wagure mu achichire no. Yes. Boni na achichire no. Achichire no. Oji ne ho anye. Oh. Boni ni Bible a Christian say boni ni man yo fo anye dai. Every mu mfi. Boni na achichire no. Dokulim. Akam. Tuotim no di tie me. Yes. But it's so free. Yes, obenya case. Dukrema. It's so free boni nim. It's so bad yes and Muslim egu ni maso. Amen. No one agia tum so mafun no. Yeshua me say ya. What's one na ogitum so yare no. One na osan oyade. Dukrema. So huma mobo. Amen. Na yi boni konu afri umam. Amen. Ase bebre enwuma. Ase bebre future. I made disappointment a bank for life mu. Obadi yawe. Odi asem na ma me se me famra wo ma. Yes. Minim so pesa wo gi o muntinu. Buom mo ho omrem. Bebre ho omrem. Buom na shomo den. Muntimi nyina se nko apa ne mfrapa. Yes. Wo sane setemufu a. Omanya konta peb. Hello. Pacho di be bia ka free.
Metie Wadaruma. Papa, Abibia, metie program no. My prayers mean no akasa, and any day you can mean okasa. Now preaching no any day, me Sabbath me quiz the me o metre. Now so no compon me kwa preaching a metie o no. Enye no bi na me tie o di. Okachiro. Na mo betra no di matem. Ana me ba la pass. Me ba e makwa so bebre na enso me tika preach maybe. Papa na me ko oseyo mu wi num me ko na me fast of mu na. Papa my brother was association. About you mo. O fast of no. Untimi no ho hwe abuja no ayemre. Na me ti o preach no to fe no any wi am bibia papa motimi was say my daddy dia. Amen. And I'm preaching at Mitia Bibian. And say, Yehovah so the Bechene. Oh, Mobo, to Gideana Mobadia, Mobo. Now one can't just for we are say, we are no, Bonina Yan, Naname Yano, Edimoquan Washi, and a chum. Ate, so many more. One day I'll come and preach. Remember Babu Nakasacho. Maybe we are no do Bonina Yan, and a man Yano. Infentos and Yere and Chon. Yani moko wanu moko shana kakadro ena me nyan no yani moko anu adene ate allo pacho di bebe akasa free Shalom Yahweh shalom Apostle Master Stakase Miti Wadaruma. Apostle Mother in Israel. In Syria and counting. We Israel don't we move. Apostle, the person kind Exodus chapter 1 verse 17 man. Exodus 1:17. Ubesa the other. Okasemi Apostle. Osnamisim how they come on. Exodus chapter 1. Verse number 17. Na awogifo no esuro nyankopon. Awogifo no esuro nyankopon. Etu anya sedie Misrim hin ne ka kire wom. Ne mwoji mmarima ne nkwa. Oh ne say. Hello. Imse na already se wo suro nyankopon no woji mmarima ne nkwa. Very good. Pese obi ensuro nyankopon nti wokum ne ma. Hello, Bacho, di baby akasa free. Mento nkaye. Hello? Hello. Yes, sir. Shalom. Yahweh, shalom. Bacho, onwe de. Oba de na dum. Yo, Bacho mi ditewi me kasa free sunya branch. Oh, kemichia sunya mfolimi awasafo sunya nyina bisim. Ya jo so papa oba de chira. Kosi. Obuaye pa. Me chia pastor Mensa. Amunyina beti brekumfo. Kintampo. Yawe nchira munyina we chichira ye. Techimentia. Wabi kwano. Pa. Ya panta. Ya ma mu ba ko pe abge chia no. Obeti. Na ama so me chia ama. Ono so sunyai. Mati. Baba. Yawe nchira munyina. Ye prefo nyina Yawe nchira atrefo Yawe nchira munyina limi Yawe. Asafa wo bono na afu ni mpatam nyina. Yawe nchira bebre. Yawe nchira mu. Bibia wasafo wi ase afa na nyina amigura menya case. Ahweni amenya case aso. Bibia wasafo wi ase afa na nyina Yawe nchira munyina. Baby. Hello Bacho di bibia akasa free. With you. So, but yeah, you took a quotation. I am mistaken. Only mistake we are. Are they? I don't know who pick quotations now. There be was so for now. Odi matam. Now, so to be a preaching quotation. The topic was a menya one way preacher. But to be make me preach topic be a that topic in your born. I saw them ever buano. And then you know what no the aqua preacher aqua shine. Na me bo preach me na bona chidi anu odi matam. Ana make one some no. Na nya obi auto quotation.
na quotation media take quotation me dey preaching the quotation nya media enya to fa te sa kwala o che ye funu ye nya wo no beto enya obi ayo wi ase nyina dia eti quotation ye fam gbatu moden ba me de sofo no a ono di matam na to be preaching na ani na tam amfa ne le mu dia o twro no dia koye preaching no na da me preaching e be fa ne da chi di o di matam ana me chema chen so abo no dia okay do we need problem quotation dia nya to fa mu anya me dia bi why me sra ye bi so asachara sra ene quotation nya me dia me sra wa na bi nya to fa mu anya obi dia bi asa akola o sho ye fu mu na ye wo dia unya wo no to pam unya wo no to ope wadane Ghana ma nyina dia ti say president obi na wo no enso abaye o man nyina japade sisia area MP assembly ma ukrom hen oba akufo na wo no enso abaye japade ama mu nyina entiza na quotation to wo ya ekasama manse nyina me di nipa no onu later anka wo mpema sem no enam aye nwe fiase nche anka ntie quotation bi kura mfima we wo ba mu no atware de wo de kwa aso na kwaje shine dia wogia no de mi kotu ye de wogia no di ma wo twro na ma kotu quotation na ni afa wo na chi de ho de wagya lai na se wo nyi wo mfum so ntum no we say na se quotation bi be pie no ka me yi aba so nyi ma because obi jina say hello but you be aga say free menton ka yi wada ruma hello yeah udi me aga say free no mutatu mangasim fo abeku mi chia mangasim fo nya mangasim so for any yan preachers no kramu jina mangasim stage kra preach nansia no free apam okay so me pe preaching pa nobody else because the way I say preaching here me pe ba quotation go am ntimi sir and yes you pe tempting yes mo my brain bin count no ebren so yeto se kwada no e din se kwada o ma peja nwe mama ye se ni paso ayeshi o mi nyanka everyday na nkam tia o nyana ka everyday na nkam tia no na so men den enwini se ya we bre na ya mrepa na ne matters ya na djuma se ya we nshira mo mate so but nshira Usman hello bacho di be ga se fre yenye ni ngwa mana ni yenye ni ngwa mana ni misira mana hello good evening apostle me josu wada rumo apostle we dey misira me de made se de to ni kwa kana wa akwanche na bibia mi tie una ade we ha me pa misira I don't know say apostle mawari na edi kan na mama fa obi mi abone fo obi ni obi wo ye na e kan se me na fa ifo na me mawale me yire edi e wo na apostle mpese kan se mi tu me turu free awon ma ya mi hu kwa me fa so na me hu se na mi si aye ti bi sa se obana me na wo mi ni wanchen no am tu bi ja no aye bonimu ana se sen menya obia uja wasem uja wa ya obana ni no wo mi ni dabi uja ne sen menya no ana de wakofa no soso no twakwala no bisi menya no ai menya no wa ba kudu wakofa wakwa ni wade ma ye ba kudu wade ba kudu so tuni ba kudu ma wade na ye no ba kudu tuni tinsa wo shoba unkwa ye no wade ye empra na abeso kwatwere ja wa masa dabi onu meturi tinsa na mande me ye ba me ri na kasa ma ye no wade ai da bese wo yire na wo bese wo koja no udi mi ke wan kasa ba kudu na bese wo ja no wo bese wo ja wo yire na waya ba kudu na me na wo wanche na bese mi ja no ti wonu ni wuni nkasa na wonu hunu so wonu ba we naje wo ba abosom mate because ha me pa tete me na wa na akọ e mane tete ka na si wonu wan fro se be fro wa na akọ fro ka no ana kaza masturbation kan wa say ni na apostle wama just any blame ya mi ye ni blame ya o mi ye ni blame ya onya gwa so no so say tumpe apostle na ma sha say mi sun ama me delete ni me mo fo
singing na so na na wo phone ma pa ni na wo phone so ni blewe ya yes oh ya sha woni wo phone so apostle be joma wo mi mudodo apostle ọba dia we hu mo bo ọba dia we hu mo bo ọba dia hu mo bo apostle me chere pa so le ko pia me bo des be tu we so ma wa cheche na me bo modern Proverbs na kasa free you can say me na bi ka fe na mzala ne ka tie me na mi fi salma no ko fu side lo fe no o se wo we aya we Zima okay I think we baby or my baby I want why okay Martin that's it okay hello Bachodi me mega free hello yes sir apostle medin de Peter Mekase free Gambia esia Gambia fo nyina na adwuma wo ye no ne de na wonan sisi na ye ne yi wo preach pa wo kasa pa eja no wa so si ho pa ye nyina ebenen ehihye yen pa na sema me kanye de yawe shalom se preaching na wo preaching no say a double bar say a single bar manable bar say a double bar swan per AK-47 say AK-47 so they are no jump ko B-52 na o fire son still Intinu no still I go for ma wa hoden amen no ma wona sentini nya den amen no ma wonyansan hunu ni akukuduro okon na konkoma Yesu konkoma Yesu ya won shirawo ya won nya wokase ya won to kwandam ya won bo hu ban na de won besusu biara no anya kwa na ye nyina asempa no soja preacher amen nyame shirawo obade yes soja preacher bye ni makwa abano soja preacher okwaji mai titles in the osisa is it titles in the osisa soja preacher eni okunie asempa ni soja preacher nobody else amen. Hello, ye Gambia for nyina. Yes. Ose Zambia. Yeah. Okay. Shalom. Yahweh. Yahweh shop. Pastor Jenny, Pastor Mensa. But you and those myself, I was ever me comfort me because I free Gambia. Gambia, okay. Gambia for my hands on still man in Sanka. What's up, bueno? Zoom na. Yeah, Zambia for Bizarre man. Sympathy. Mati. Comfort because I free Gambia. Gambia for Mama one, nobody had man. Mama one, why? I'm here for Mama one, nobody. Hello, Papa, Obenie Eva. Even near. Obadi Shirley Pastor Chenny Pastor Mensa. Amen. And then Quajisama Debia, Obadi and Namosua, Odema, and Yabrim. Okunie, Asem Obadi Shirao, and you read Bible Nakasa, Trona Casa. Amen. You to our Ghana, and more money now, no moon, tear and Sempa, and Yabrim. Yapa or Quajima, Eddie Manima. Now some you to eat ye papa. And some more demand ma can be ne and can you to up no munya yirama. And some are can wom and so now so for not to nina goo. Atontanto don't draws with your man and colano bonnie draws and now crack a such a penicula one tears on nims and make a set your penny. About the shira papa and what tear for no her for and what waffle and no very good. Emma, utimi bae. Obadie enshe obi ama baby bi obi enye sika efiri ode beboa o. Obadie shira me mami Abigail mother one oba papa mother me chiawo enwumre.
ene revi ya wasafo e wo wiase afa na nyino ba de ye hire obi bia na ye tie papa na ye anya yiraba ye tie papa na sa havi mpo bi ani wo ni anya boni ye ntie ye ni abi ya anya boni an amena antra anto obi sunti dia na ba bi ani wo a ye mrengui ye nim se ya ye afa mu dia ye ni boni ye ntie obi oba de ye hire wo amen asome wa ketwa twi ni takapa o we say obi say there is no god o dey assume Yahweh ugu no kono obi ani wa umfumai ugu sna kono obi na bo wi ase so eno so umfumai na se obeti obi se nyankopɔ bi ani ba bia na be wu na be kono wo be kan asem sai be da back abeyi wano timu mi yentie na temu obi ani ba bia wo de 14 ne kwan so ukona temu ni ba bia umfeli ukona temu so wa umfeli ade na wukotie wo bi se yesi da ibi ani wo atemu bi ani ba bia etu be di bone no akọ na akona temu wo be yiwa ne sai wo be wonwu da oba de hu yemabo living hours of wo we uya no check am no awe ko even so ko jiwe hello pacho di me be ga free hello papa yara sundwe nkan enga so wada roma efe me ya mensa me kasa Firi Asante Fijase na just say to fra line na busy Olivia wa Fijase Olivia wa Asante Fijase na me pacho de adesre ene se Firi Fijase dwaben ebe se kokuma wu ko konkwanu ya nkrase na wo nyina dade asem na ebi ni ha ebi wa Fijase so ma kwan a baby ebe sia ebe som de ka metima hwehwe bi miawani schools na wa hanim miawani ni senka ma kwan de a na nka matu saa na mo no tu saa na mo tu me frɛ ka chon so me frɛ uni problem tu saa na mo na fa Asante region na ma bia ma so atina nka ma frɛ na nka nhyɛ obi a no matu ho na mo asase kra nka benya bi uni problem ti we de we ni ma asamna no wakawie na nka bi nso atimi aba de ya wa wie na no ayi ba sisi no sikase muntimi nkobio muntimi nkwadwo so okay nti aka me hwese nke bi bae ha nso de a na nka yen so atimi atu adwuma na abesa anu anu no etimi srawa wakọ bi wadwo so pan ne de ene na bomodian na fa na se onim Asante region original pastor onim no nti fa frɛ no so afrɛ me normal elders ni bi mra na muntu sa na monti bia abenya bia no o from anoma ba no abehwe na enwa asem kan yaka di Yahweh Israel so wo do hu si wa no ya ambassador ama live Yahweh ene asefo ewe Abraham asefo ne awie mo mfa mo ni nkoto Israel ma na da wo no medical ka kire na da na be you preaching ati do ba wo se wi ase hye no ma hye no omo wo fence Judah for wa kwaji atu wadwuma eno megya so de di atem wa ye hwe original na wo nti ase ye be ka wasem wa Yahweh man agba piti o ye ba be you teach za ba teach ogongo na se ati na mo kum from any go to fake for that one so the man for you check after 70 AD na chiba no awo nyankopɔ mai Sergius Gaius and Imperator Scotch ekobu Jerusalem so dan is avobo piti ye no a Adolf Hitler say Jew for na ebi copy America copy PMA ebebe I friends Africa no 1948 kon we dey me set topic no mvanto when they call back ni manfra tiasefo na bedia abedi dia manfra ana na nkom hye so da ho se edomines ni bedi yi a age se omdi Jacob asefo bata ho ntom nya rai so ma begu ase a eno be slave trade edo be san twu mo san ko fry to check it the book of Daniel honi no a ose wudu ni na anase na ose dade ni dote bedi afra ni pe bedi afra o yasefom yenka na kakra bi mra ni hu se yedi afra unima me ka kirewo yedi afra unimwa meka yedi afra papa ya onyankopɔ de afra ye friend all brothers unimwa all brothers and sisters yedi afra the book of Daniel chapter 2 verse 42 and where you woni na mame na ngwan banka se minjro no mu hunu bible no ate enya nkuto ni sa adwongo ne everyone say odi ewo kosua ni sa anwema no ne da bia onya wutichi ne ayo ke
Dabi nsuo samini sa anya man ya beka wasem wow ya kebab man indasam Papa boy yi babu mu prophecy to so ntimi teach da onunu nani so onim nani so moa ne moa onim Tell go for boy yem for ya juwe ani aso yem for mama attention Dabi Kasani amko Daniel chapter 2 kwaso verse 42 na enenso a anu ya mama enenso anu a emu biye dade na ebi ye fa no den ne besi wose ahini ni fa biye den ebi so beye mre na se de ohu dote se afrafra dade no enipa ne bedi afra e wasifuom affa mo ho ya femfam ya ho ya di afra ye ba be di Jesus ba ho ya di afra wai oba di we mabo amen tubo se tuntum ye jimi kokko bi ye jimi yes kokko bi ye jimi tuntum ye jimi kokko bi ye jimi sa na ye de nam untimi se kokko we pa de untimi se oye di edi afra nima yadi ato hello pacho di be akasa free ya fam yansa ni amgo hello Pastor Obadi Nshira Obadi nyo kese amen Obadi Nshira papa wa wiye mlimu nsema amanye nyina ye hunu nokore na me boy di bonye ni ti se me nso metimi asakire firi makwambone nyina ho efre me yawo me kasa firi bono kwanza Apostle Obadi nyo kese branch nyina Pastor Mensa obibia no wa asore mpanimfu nyina ne mu nkura obibia ayi asedan komam Apostle Obadi Nshira nyo kese papa me na me ye konvo enso wan kire seria amanne me nso metimi asakire firi makwambone ho amen na me nso mabehunu Elohim Yahweh amen Obadi nyo kese Apostle Obadi nyo kese papa ya mpese me frɛ ba so nso me frɛ ejompo utiri nkwana di na ja me via me ye ma se me nso me frɛ nso me ka di Obadi Elohim Yahweh afa so aya ama me Obadi Elohim Yahweh afa so aya ama me Pastor nye easy sa ne nya maboaboa ne ma nyina no ahye no amen Yahweh ya do firi makwamba bibia zo ni ho etimi to me because no korem semu a wo ka kire me hedi ampo nyankopon me ba betwa ho bo bibia Obadi Yahweh ka kwano ama bibia bi pade de jare shiwa wa na betitam nyama na godo Obadi nyo kese winshira papa no ma nkwa o ma wa hoden na tambia onso no watimi abeka ma enso ye ehun se na papa ya ka kire Obadi nyo kese Apostle Obadi nyo kese papa akwa ba ku bi so do was before no be just bad di no onu no koye nyanko ma dia be try me obra me mai ode ai mani me nam dia ye ami mi preaching ya also o chanti o weke me idi anye ya so be ya wadi wa ya hu nyame anu ya wani mo nyamo cause adwin na wo fa ni nye na ode na be so obra me na we have a gadget na me free o cry na wo ma na me ba be dey ma bodam Daniel Frubi is a fuaka ya wa fa ba ni nja ife na be just entina da bi yenya sa na from number e ko boruka na be atin se mi sa no a adwuma we ya wa me yan fa banka wa ha e pa o ese obi kikan se mi se a kese ke tempo ti nani so pa se gozo ye na me from am o from number e na ti ka be dey ya wa fa body nchaw ati nyesa yes say adwene ati what is show the last power ababu be prawo we anya ba bi e be di wawu anya na adwene sa chele kwa we kwa ma jatu on ceasefire ati say we exams and as you bodon gbran and pens and pencils down pack your books forward was it no me kwatra obi ayo body one day we didn't say before bonus we sneni su sansa na oh why we I know where
ya wa me yan fa banka wa ayen ba ese kankrofo bi die ki bri moment ese nye bi wa time ade get off from na banka be bra oyonko no so tie fast na no oye wanu ni akwahye no mai na wo so say me try say me ayo bibi u de unyankuma de be yan o na me fra wo ma wan go just man ka che me me dey allo pacho di me be ka safri Shalom, shalom. Yahweh shalom. Apostle. Yes, sir. Yamin Shira. Amen. Muni Juma pa we na ne tifia sem se hwe na ni pedua. Ju free about the first time. Amreo. Na mani aje papa pa. Efra mi Gideon me kasa free abrim. Na me pese mi bisa. Yini pedue amfo hawa mbre ya woka ho asebie no kore na eya na ebinum ta aka se omatwero Bible num se monnom nso mamu mmoro timbesi bibisa se eya no kore se o Bible num nanka wakutu ama yehu sampa o Bible num se maye yenum maye mmoro se nimu nso a no apai mu aka kire se yenim na yehunu ofa me nkan kwachi bia baabie ni wa ya tro se monum na mama mmoro wate baabie ni wa ya tro se monum na mama mmoro me be kwotu quotation na kire ho wate baabie ni wa ya tro da wo na mu ya ka jo so koto rete me wi be o de wo de oto be yo didi me na ese bro no ese nsan ne bro no ne nom ne di ya so ba so de di ai so di gu wanum keke ana wuza panjin cake. Me quote to Bible natural quotation no more than any. As when you read the book of Jeremiah, Jeremiah nobody ya catches so go preaching Israel for so among chum friends and no more. Or call your dear son come on, or confess for second one, no manfa. Me time continue, na me quote to Sano. Timbesi the last one, and Yahweh catches a fed your koi, or catch them saying, young go Jeremiah 25, verse 27, verse 25, verse 27, young go. Fed your or qua on your seminal. On can't say, Sir Asafurade, say Asaf, say first, I can't just munyai. What's that if 20 way now? Or so munyai, almost munyai. Any fed or the last month a geeko. As for better kind. No, did you go jai a bit chow, jai a bit chow, jai a bit chow. No, so yai. If it jai, if it some fire the oil, a chow, I'll be jai. Catch on say, or say, if it Jeremy, Oqua. Catch on say, Sasafurade, say Asafurade, say, so you could post is in a couple of yours. Monum, the patio, monum, Namumo, the patio one Casama Mobo, monum Namumo, Namun Fifi, ah, patio one more bed afi. Namufiasi, Namuf, once a obua, Obatiari. But you have something. Naman Sonefi, Afra, Memana Bamus, the Fedia Mubu, Namuria, Mum making sure some must fast. Now, what you are sorry, dear, or the sick baby for Sroba. Or the bechuchow. Di monum namomo namon wiase namon fefe. Samusi munyai. Ite fe de monum namomo. Eti we enye asempa no aka no. We ase ode bufuo. Efe munsi munyai a monum momobo namon fefe. Namon wiase no ode afna bi afna ese kan. Ode ba omoso. The written quotation about Malachi say, I would the book of Luke, Potania Sagiam. Luke the town. It was who we are no catch us, Mayday Johnny. Mayday Johnny, say, Yahweh Sifam, no Sura, Nasa Sewoso, no Sura was Luke chapter 21. No, bro. Luke chapter 21. Cause where? Verse 34. Verse 34. Kokobo. Warning. Muchemuye na pocha eni sabro ne enkwanu mu dagene eni ohaw anshema kuma so na edana ambatumu ko firim twawiye se fidie twawiye na amatu wo bra wa boro onum nsa na baba no wanum bon se wo buru yo se onum yo onko heaven da cause who bro fuse yes who bro fuse yeah be set up ke nye hello pacho di be agasa free ya fam ye ni enko ye bread ko
Apostle, shalom, shalom. Yahweh shalom. Apostle, Pacho, we live in a Kasua branch. Pacho, one me soon. Okay. But Apostle, Mr. Some Kakra. Apostle, me Pacho, not first number we as by said, I'm a sacra until me living out, we could live in our Kasua branch. But not tattoo woman, the person who said, and for Subu, first and now, nobody see also. Simuzi for Subu once and I say, Obepa nebe ya bepa. Untime udiane ya dia empepa ni bidia. The book of John. John chapter 15. 15 verse number 20. Verse number 22. Se mama meka nkyerɛ se mama be preach nkyerɛ sɛ tattoo nya akawoni mbɔne akawoni sɛ bɔne na afedi afia ma bɛka kyerɛ wi so watwe wo afiri ho di a ɛne uni problem bia na mama bɛka kyerɛ wi na ɔkyena wasakɔ monno adwento a amfa kokɔ ntomachi wuni ubɔne ho ani yɛba ne sa wuni ubɔne ho ani because fedi wate yes nti de wate na wasakra firi ho na gudi padua no de wodi asakra wadwene obepa ne be ya bepa obepa nso nyɛ Yesu a ɛwɔ ni padua no a ɛyɛ wo past. And I believe we go to tattoo bonino. Yanko the book of Leviticus 19. Leviticus chapter 19. We are not English yanko. A pato verse number 27. 27. What's it? Verse 28. Kwaso. Mumu tabutam huma ewufuo. Na mama ya mutamu ewufuo. Mwa ye ba betini ne. Efense na na wo ye be di ye be no mo di bi ya sasom hu nyina mo ye ne hu yi o. Na ade bi ho mama be wu techi. Bu a wu afu no ade bi ho no mo atibi na mo di abebo mo nsa di bless ni kom. Etuni mutimi kwata tai ojom. Uni baby etombo tai. Untuma na udi baba onza jaboko. Yeah! Momotam homa wufuo. Momotam homa wufuo. Munkurukyira mo ho atwere bia. Ebi so menkukyira wo ho so aku atwere bia. Mini awurate. Osi woni twadi ampo ya we na chiwade kese pa no no. Yanka brofo na tie. Because 19:28. Tie Bible. Shall not make any cuttings Ko in your flesh for the dead, nor print any tattoo marks on your flesh. And then, also, you shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any tattoo marks on your flesh. Prayers, wake up, me be surprised. I temper, nobody be somebody be would Aye, Boka cowboy. Ani munya jesini na fe be wie mun tatu mu na mfa mu e. Munya jesini she. Tatu nye jesi. Na mfa tatu nye jesi. Minim dia kosesi a. Aga na fo tuntum fo bi akosua. Oni petuntu asa tatu body. Ade si tatu si tuntu. Ye ni red tatu. Black to black. We just ye just is a better baby. Obadi a wenshra. Asana ba wenchen. Twon free abone for some. No anya case. Yes sir. O case na man case na utim na no na do ko. Obadi hu mobo. Amen. Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4. Verse 13. Verse 13. So enchire mu dendenden. Nensempana ba wenchen so enchire mu dendenden. Enyam menja asem no. Kura. Na no ne wonkwa. Na ya wonkwa wo fa beboa wa mfa nso a ewo wo nkyɛn. Media ama wo. Obade amuwa wo. Na tibi so mu yie. Na de dan kwa bro. Na me so aboa me. Me so menya kyɛfa ewa henie num. Obade nhyira mo. Na omuwa mo. Na munya bi mfa nso poto nkwagesem. Me na mani 0242 32 71 72. Ketu abia nso. Wonti bi ase so a wait me bisa me. Sere onya ntokwa. Oframi a. Bo oframi a ase jam one meko. Ana na ase san no. Ya sheda asoma no. Na ne. Monto bu esremo. Obu so ofra